يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله استجب لنا. لا إله إلا الله حتى تعرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة محمد. داروا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الجن نعم هي نوغوري كوني كينيوي كامبي كمانا سابونيا جمامبي الله صلى الله عليه وسلم ولا غودي ارو جنانو هارين كتا ارمري مو قوم هارين مو بي قتا جنانو بالبشاره والنزاره هم بين توكيداي غونغوندين بالي انا كيس angama tokidega awa nyagalindin palle awa anaro yimbindi bura jinna ni mukallafin yin adamar min khani mukallafin mogobe bura Allah sallallahu adu jinna nunda menyi ta gabe nainawa jinna nun hadi ingani yunus mata deben jinna nunga batnun nakhil kin qahna wadi kingo makaro taifa naga Allah faringara kanu yin sallen da barnan kube aron madina naga tawran hili igabini ayuboni zaid ibn harisa yino mo kenya keta taifan kille ke khallendi kengani aywa batun nakhil khallenga ogara zaid bi koni Allah faringara ngara remawu donc ken zaidi o kinyen kendo Allah fari yan diga taifa maka ga qoto irani non nan qoto makai isa gante hajiri salle wal mawrun salle pas o de wurun salle ne ba kenda ni farran sallu malla kutina yani debe dun hadamare mum baray me jinna num bay gari sabu mundu na sabun to nanduge anya khadija fatiha ladi qatusikiya anya wuroni wadi aywa anya wuroni wadi kenda aw dan tanu yanto aw shaw aw mina qasonga anya hijran sine tamundi anya aw harina won sine tamundi nasa wunya khadija do abi talib fatiha le qota be gara kitano wotuni ken sine dati amul huzn salama kun tarhundi ado zedi do ibn harisa ada qasonya nonga aw saqif sire wurgin don killi kata allah taala ima jabi aywa ka kesu ko mande ma kan bendikenga ila qawyu ngarai ado komu iwa kana iwa gullana iwa awa abuto burunu bira kebe Allah faringa yille bakano na bugu taifa asa gandem bay kata makai ayan kan nakhila no kunu gani ado makka urban terendiani Allah haygara nasibi jinnanu in awa jinnanu nyiri illa katai Allah sallallahu alaihi wasallam urondi ani siki aw sallini wa kebirenga aya kiri kemo odi Allah rotini nan dikenya o keni sabu nyugoi ngalali munu ila sabu tanakoni awa kenya sabu ila digamu hilgo keni baninga
أحدهما أن الجن bani nyani jinna nunyi sehen fayni فلما رجموا bira kebe igari gullani kabaka munsetenga alla farenga ki wara ke mogonun sukoni wala ken jope gilli nabillahi isa gasare honne ma go nyemene ti qifarun kana gelliyenga قالوا ما هذا iti ahayga nya mogobe ko ni hokurumba yuwa ni ga senti munyendi ha فذهبوا ibda فيه jinna nunda me wara kadiga agana sabu mundu فكان قد ke اتفق gemu أن na النبي ni alla farenka awa anna gamundi awo ke sine di bira kebe aga gigram kuti makkan ko kibare nga ga taifa awi kelli kata salama nga kun kamanya asago nga ayilande bai kata makai o ke mun jinna no kura ke sabu mundu ya ka gemu ti ke wuro ya ala kul haqiqa alla ri yilla kata numa men manna sabu i mi andi ona ke hi sabu mundu himbe garo kabakka munyi me melew أيوة فكان فقال ببطن نخلة يقرأ القرآن كبرنا الله فارم باي كدينغرا أو كنا قرآن قرأ جنّا جمان دعائي نقلي نصيب جنّانونا إبليس أجيغاري ورا إن سابو لو كبي كنا سابو إن كمونيا هتانغان تقوري كندو ماتيسانونا بلا كبي إذا القرآن مو إلاتو ننتي كان سابونا كبرنا أغندانيا كيا أنت قومي aga wuta kanema nanti aro jinna nuna ndiga meni no huyugo kebirin ana huyugo kida ay i ho mundu ndenyange musabu kaya wasabu tanawono onati alla rafa senne nyamar ana jinna nun gongo ne kirkata alla ina qur'ana yuqra iya ala jinna nun gongo ngara katta awa alla farenga kunnan tirinkandi nan diga kutum gongo parce que jinna ngani mukallaf ni baraji ngida ya ngangate ngida iworno arjanna iwuyigini iwo minni ko adamare me wuro nyugo alla faren garaba sondi ke kanne maga ati alla ni nyamari nan diga karajinna nunga wuro ke kon diga na dimbate makka sahaba nu benu gawono kon diga na dimbate a be sudu yongolambe hindi on diga kata seru on diga kata jinna nuwa ken se henga bende nga Abdullah ibn Mas'ud kenda batu Abdullah ibn Mas'ud wa kella gaminati ke ko danga alla farengati itinnan diga karajinna nunga kon diga na dimbate wuro ke ati sere summa diga minke bane Abdullah ibn Mas'ud ken konni ati ke bana diga ati o diga ma ogo o kiyene makka kampalenga alla farello gidin diga nyugodi wotune sha'abul jahoni gidin diga wa khatta li khatta ala qirin wa kutinge dangani arinya marin nan tago ken qirin ngondi atinda maga bugu kerene minga na sagi katanga فانطلق حتى وصل إليه adiga mago kina jinna no kuya ada qur'ana muni waja'altu ngenya ngol wonu ngalli yo koy jambanu mogo yo kenne do alla faren diga ke bangenga wuce ganya nda do kan kote mugo minga kanu hoy go ma alla faren kita ken no gondi hinay wa ghashiyatihi ken no gondi hinay qore haygara alla faren bangen kufari ken bitirin kedo alla faren yimena alla garu may hotana muku hari may akane muku kari wuce ganya ken mo ori aywa anya ko aw kutini iwodi gana ko tabulle mo gombe kutu ko nan diga alla faren ngani tlani ya aro hajirin yangemu arikatinga atinda an kenkewa nti wallahi ma kenke kadi nimta nti wallahi ma kenke gasa nge haminde nyimani nalli katanga honne basan kan ho maran kita Allah farin ta daga ne an gambaka aiwa kebirenga an pi garanti ko ne nge ma kadi de badundenga o ban kam kadi i gonu ndan na ma ari diga di bate ko ni nasibina konyani nti alla fare nda kan maddo kanne mo kenni maniya ati kengan himbe ya ati iri kiti ya ho ankara ido menaga aywa iri annaka mun kiti aw na kiten kutido menaga nda kiten kuduti titile mun taunga kenni bugu tanu de hillo yayi kennon ko awde bi no ne siza
awo alkaba tati aro alkaba naga agle mosri wotna rati masjidu aljinni igara meyi non ko be ken non ko haqqarun to on ngadi ira misire tagano iwa konni ti serebe ganda sallike misire di tanta turini o ke mugu sero no ma sa hande ware ba dingira ke wono misire ngeni wotna na masjidu aljahwan ibn mas'ud ti iga kiye alla farenda qire ni wokuzu tin to ko no ni ma bugade ken alla farenda non de alla wono ali ndan qare alla ina ndiwa ma ara qire ngutu maniya ken qire ni alla yuwa la ibati serebe ga nda qire kutu darere manda kutu wala hadi manda kutu munyedi tanya hilla kapane kebira Allah faare ngar hilla kapane we kendwa qire kutu yenta serenya na hilla kapane manga na batu kamane ibn mas'ud yanti Allah faare nda qire kutu tiken to ken nondi iga hammeti o baka isimi Allah faare nda ma abu ken nondi aga bugira se ngara tanga ni baka ke qire nondi ayo ampi nyandu maka kibira qire na tanga Allah he kendi wa donc sabu nyodo komenta sabun qatana sabun taqatene tugu yendanya na sabun kama ga sabun ni sunna ye Allah ma ho nya hina Allah yime sunna nya dikinga taga hondi magara sabun yarai ke onati qirina tanga kebira Allah wa la kim Allah farenda qiringa ho Allah wa la lakin min babi tasabbubi donc sabu dabari yella qingini kebira kome sabu dabari anga ma sabu ketigi kamane kin Allah sunnani Allah farengo le yani kinga donc kinna fam muslim وروي عن أنس قال أي وني أنس قوتي نكيدو الله صلى الله عليه وسلم قوتي وني مدينة كمبلينغا كباني كنيا مكة كنيا طائفا نقونا أيوة كنيا مدينة كمبلينغا أتين كيدو الله فاري أو كمبلينغا كريسين يو قصغا جونغوي يعني للفجاء قصغا وري أو يغينا أجو كما دوكونا مغا أو توغنا كما Allah farin gara wari bane Allah farin kusa gatinda innaha lanaqbatu jinniyin kiyo koy jinnan kanne kelsen kusa gati na'am Allah farin gen jinnan yayi Allah farin za da ngani an ken minna jinnai min atinge to ngani ham gun him gun laqis gun iblis yani iblis kismaril min yange Allah farin za da ngani an ken mun kan mani me ati Allah fare ati na wutu duna tagenga na waral lengiya ngi konda duna sunyema honne le adamor mo lidnar wuccinne doron geri ati kuntu ati kem misale ati bira kebe habila do aywa qabila ganime kenda nyingeni lemina ne yunni sine dantanu anga tu kenni hadamare binjo ba wakati nyede ati kem pakati ngi golle be nyana ngora diganundi aywa ngo kanunta honundo hinyirimi nyamanu ndi worni nalli wara adamare mundo menaga kenyinge gollenga sama kundo nyantunundo kanunta honu ngori wutu gunnini worni wara serundo menaga Allah farenta dengan ati keni golli bure ko qala ya rasulullah ginna geje Allah fare magin jaragi seru benu ga tomondi tinnu hoyange ginna ke taqaw kenni nda nuhu jaragi mani sabura gara serullanga nuhu yimewu mangime go wunda bate qala wallahi inni lamina ati nuhu tinda ati awanna gamu atira gollinya gollibe ga masro ati ibrahima ga kiyenge tomondi ti ibrahima yi
ngeni birambe igra siri yimbendi na bugu awa kata blago kine yimbenga ngera sama yimbenga nge kahino فأتيت هودا فعاتبته كم؟ في دعوته فبكى وأبكاني aywa ti kem balle aywa هود hudu ati ngeri hudu ya فعاتبته nda jaragi agara il surulanga awu magi ngundini فقال والله ati nimi sadi ati ra iwo alla nyagana amma ika husamuntonga فلقيت kem balle ibrahima gari nge tungundi tai gra siri nda sama yimbenga aywa بانيقي وكنت معه في نعم. النار إذ ألقي فيها وكنت ati nge kahu yusuf ya bira kebe gra siri gerendi nda sama geren no kujupenga فلقيت nge do musa gemalle magu nyakapa isa yi kise no nema ngi hille maga قال لي إن ati isa na kinda muhammadu kallenga ne yan jondi annin kunyinden kinyadai قال أنس قال ana siti agara keko alla farenda jabi ati wa alayhi salam wa alayka salam ya hamu ma hajatuka ati kebirenga hin kembe na utu gillinu huyama isa kebirenga kunyinde ngo isa kama kinyinde nga nyimme kama anka hajuni mani nge baga قال إن موسى علم ati mpanyunga nikebe ya musa din tuindi tawreta ya إن عيسى علم isa din karangunde injili ya anka din karangunde an qur'ananga قال أنس ana siti alla farenda karangunde suratul waqi'a amma yatasaalun idha ash-shamsu kuwira qul ya ayyuhal kafirun suratul ikhlas wal mu'awwidhatayn kaya ولا منافق kebirenga ke kahananya madina kindi on tatini alla farendo jinnanu me ye ti diga munga badi la 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 awre ni zoro tabane he zaidi ni hori abdullah ibn mas'ud ni hori anas ni hori wa hakada wa hakada alla jinnanu ogawla hala sudi amengiri ku jinnanu be hage kuni yahudiyanu ne قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى كن محل الشاهد نندي يهوديا نيا ولا ملا سوغا ودي أسويدي إلا كبانا نوني سويدي كتابي غان كونيدي إسلامي نونيدي هو غاو آدم رموندي هو سري أمين يدي هو غاو آدم رموندي هو بري أمين يدي jinnanu i qualité ñime i lasili ñime d'origine qualité nu sikiyane honu wono kampe mo kuma yo kampeni tay kendi kum mo ñime yime honu wono kumo koy sama kundo wullu mo me honu wono iwo taunu wuce no kunga wuce gade iwo gilli bakano wura taunu kutana okay mo wadi nka isuro yillene na nya hosirenga iwo nyana hoburenga ido yillene na nya haram parenga iwo nyana hongari nyanginga dawa iwo nyana daba nga iwo nyana honya tenga iwo nyana kampi honga iwo yillene adamare memmenga nga indanya himbe ya angana himbe nya kenga kemme mo nyani ya angana kenta koso itango kosene angana kite koso ikitengo kosene angana kempo kari mega yokalla yatahakkam alaihim as-sawra iwo wonkitana wugabe iwo qasono alla wotlaqari ni yilla ni nya honna nganya kadi alla o kinyani da iwo walli onti walli ma alla ganda hijab muhimmiru minaga ngala limunu man mesori alla farin kindi kati suya imam mesori kindi aywa ikahirin worno awanna gamundi awa e yimbendi imam mesori kindi nga ila mesori manidi islamin digara honuti islami kem baraje ni tan an kisi arjanna e an kisi yimbenga anyime kina baraje
kin Abu Hanifa ado Laysi kungo ken kamba ti ndakisi yimbenga ti wotin inya sejuranga amma Imam Maliki Ahmad bin Hanbali Imam Shafi'i kunti ayi ikahirin warno yimbendi awa islamin kawarno arjanna nan yige nan mini nan dagamun ko adamare mun ga wonno kube nga honu tanati kendo awa karamo ko ku si ganda bana iwo walle no ku yugo arjanna kampallenga intarno arjanna yimbe wa kusikya kon demo islamin kabareni ne ko ma habin dingara kebe ko ka ba Abu Hanifa ato ka ba Imam Ahmad awa kun Hanbaliya ado Imam Shafi'i kun koniti ido osumba na arjanna di بسم الله سورة محمد سورة محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين عدي يمو بينو كني أنك عمدي مجنن سورة نيه كنت قاعد ما كان سورة نيه يمو بينو كافراو وصدوه إيغارا سرون كبا بكارون الله دينا كلني أضل أعمالهم kungollen suka humante a subono de igara hohonya kati sonni khairi nyangi muke daroye kontonta demaye dullunta yigande watunta jaraye anta har bane sorno lagara atwarun na kini anga dunadi aywa alla ganda awa ken kan akmanenda dum balle har bane ta sorno lagara kahiri khairi la Allah ngatini tukata dunadi ana duna yurbandi da inna burendi isahandi iremendi illa hiyandi bismillah والذين qayyimmu bainakum gatomonni igara golle surun golle igatomonni ti honga igara kenyan kanni muhammad lamini kamma وهو kebirenga muhammad qur'ana ke nanti tomunyani agiri ikamanga كفر alla da سيئاتهم kun golle buren nyampa idangani وأصلح alla surondi kulla halanga ذلك ati naku samundi naku kanda بأن الذين amanna sabu asabu yani yemmu benu kafaru kunga kafirao اتبعوا kunda الباطل shaytani bataranya batude وأن الذين yemmu benu ga kunga tongonni kunda tongunya batu kinno qur'ani billi kamanga كذلك ati ke mo yani allah o awa italin bangandini awa surundangari kebiringani be shaytani batuye awna sabu na galama jigawo ya serenga tungu batuye qur'ana ti alla farenti awna sabu ya na tongundi nya wara seren kane na alla halan surondi antaga alla kutana qadi kini wa aslaha balahu aha an na tokido alla timbate alla yamariyin an se konyadi hatande su togono nan tokida bate ay ayonu ngome fasarnya nandu tanga junubu khorenga kumunya na sabu ya na hotugune nya handa hotugune ndu tanga ye kumunya na sabu ya alla walla halan surondini kutay ni men taganne unanda khari hijabu ngo bakan sondo menga hijabu nga nabu serebe sondo menga bane alla mbatin tunta baka kendi alla bati nga wajon tarnadi alla kumu ira bati nan kotinda ma wanjo ngindi hijabu nyawan sondo menga man hijabu ngalla sondo menga garem batiye bataram batiye haratiye yamar yindi hatandi hinyai kinyo hijabu lo sira sondo menga ogo me kane kiri mogobe o sondo mun kana qur'an ta me ke mogodi
himbe ga nadiga ke kane mo wasri ken kamane mo kene ke daraja Allah yima Allah halan suroni kutay ni min taga ni non da khari man sawura wa aslaha balahu بسم الله فإذا لقيتم الذين أتي الله تعالى تيغانا يمون جمال لماو كونغا كافراو فضرب كجنجندي منو كسيغي دينان كاني ننسيغي سلاما كون سروندين كاني ننسيغي سلاما كون كيتون كاني أتي إغتان تانيا نموكو كندكرا كبير آقام بغني جم أو نيانا موكا كندكرا كبير أنيانا قمو فضرب الرقاب كبير أوا يقان كتو ينيني banga ndanga jalle man kanen katutu gumanga mati tamenga mati kahanga kebirenga nyimi kannenga bono bane kebirenga nyimi bismillah hatta qarakinya mabirambe aganda karindenga bonde alla konnundi kem pagadinga qarasitinde awasitinde nyana akka kem qotonni kebirenga yani karinden polo aga lamuru na maganya na ngarintelli kenna hoygo aqilli orni gore nya kita kedi ngonna nya ko menye la muri nyani dinan nan sabati ita antanya na anta sabati la muri nyani anya an sabati kibra karne ngana ga wakati kebe kim pakati ni sa amana bura ko murni riga ni nya mana bure Rasulullah mana bura on pallaga fa imma mannan amma hunnan sirahu بعد أو من براهم بالله وإما فداء ولا مغنى سادن قهلو ننتي قرككني ونا غورا والما ونا إدو أقلني وهرغمي كبير كان يقول لهم حتى تدع الحرب ما قدن يندونغون غوراني قدن ينصروا ما دونا كبير ناني قدن يغارو مين أكيقوني ميكالي ken anda honya wakati kebe na honuriga himbe ga narigi khara goren kino yi oni wara ma oni do oqallu nyugo harago oqallu benu ga ma oni harago me يعني اسلامنا gajangin di inya halinan kata kahirun nga hirun na kata sugandi yang muslim kan gemma himbe nu garige sisa kinga ni kurilemu kuya yugu benu ganyu kabana gaja iga sigi dinan kane nan tanta dangini kumbe nu garige irga halle kanangel lawtin oni kare arawoti ni ga oni wara kundunga arawoti ni ga qariti ke ona ga wara wal ma uqallu binu ga waga ma qariti kunga ona qallu ngara anna gatandi oni nyakko menga ni ka hokani manga ni tagandi ngama yagaru lemunu ay kungon qalle karndin takundi islam ma dunga tay i jihadin di anna kahiri yagare kari anna kahiri lemme kari anna krise kari anna watunde kari la himbe nu go awa kurem pakatinga igo sikk islamin kane kallengu ado kunya na awa nya halle ne kiri kata dinanga iga madunge ne kiri kata sagallenga iga madunge kem pakatinga awa sulhu suma katarna ado mena ba kem pakatin ago kunya ke ya amma yagarundo lemunu ado krisu ado sel njuranto aywa kun kon kalle ma nga sadi be ga ko oni haramu meya mana gore kini oni wara ngani nya ko meya wal makani wara kunuma kiyani ahoyga amma awa wati awa watundo benu ga wono ba adon nasara modi no benu ga wono o kungu so to kono ginde ga ndaw wara yiri ganiya
iganta kumani kunya ganta tini qaranya kundu qarabu kundu o kenga ndey ido kurulle mu be go sellanga ido ken sumban yaren ka mati ay menda ka o kahiri yugu ngana ngaja kemballe akanta kala o kiyani Allah kallenga iga halleni qiri igama dunge ni qiri kata sagallenga igama dunge gemme suma katanyana kem pangatinya na gojana mo kiyani Allah kallenga kiyani faran kallenga sahaban di kallenga kemo yadi wasre sugani Allah dunge mujahidu gani ogo wato tarikhondi wato asu jihadinya na kundiya mais c'est wo moni walli angen jihadi andanya na kundu anna diga islaminu saganundi anna diga islaminu jama ka humaranunga islaminu killu qorundi maslaminu misilu nyime nogondi noku benu alle mininya gabeni ayagarinya gabeni wa kirinde samanten tano angari kirkata allai iga bara miga dunge kenni ginde haranga de kahirun nokunga ken mo anta gemni hari kahirun nokunga kille makin islamin de ben ko kenni setanai ari kahirin debe anta gemme annan kusaga diga andu kara isagandi mana diga andu kara I église nogondi mana diga andu kara I borun ko ben nogondi tango jihadi alla église ni medo borun ko ben ni me kenni me islam ko ni me nogondi na haqqe ni waw kenna hina I karango ni gon haqqe ni waw kunda hina ora ko nasara modi kebe ga lato kutu ni me adinan kanu yenda hasayen sabura anta gemme annan kinyai maganta warai ganda ya maga aga wa konni kurle munda bokeni kahirin de be nyime nya mo ngina anta gemme annan kusaga diga koy wo dabarno tangen ni jahari nyangane na to ama konto ama sehina aga konto gemme ammi khirkata allah indunge bara iga bara imme ammi khirkata sagalenga ama diganda annan diga ile munun kari na iyagarun kari na kirisun kari na watuntun kari I dingiranunga kempiti Allah kallenga kempiti faran kallenga sere su ganda diga idu kari kenni tanni shahidi yangono arjanna di gari angorno yimbeni ambita harbane parce que hiyo hi gawono anya mo yankoni fal ma'dum hukman kite ni himbe gantano kal ma'dum hissan ba kemo makoni islam on kite sudi islamin nan diga kusagaro kahirim do me na ikari mo be galli to pas igen islamiye Quran ne sindi Allah fare ngollun ne sindi hina ne khiri kata islam on yi bo kene kahirin de bun kitenga amma islamin de bunga Allah farani sahabanunya islam ma on sanki halle inda kine debenga awotuni dangane qasigi hina aga masalli qirqan mu waqti kebe ona atno de kahirin de benyani kem pagati oni qirqata islam wa anga na salli qirqan mu kebe nga sikandar islam de benyani kebe nga anke mbe ga wodiga na islamin kari I misirin daga Allah farin qati sahabanun da anda kinye qasigi hina anda salli khiri qanmu anke lo misirin di anda islamin kari anda salli khiri qanmu kinyan go sahabanun da anke lo islamin debendi anyime ya ga way no qunsu misire no kunsu salli khirqanne andiga kun sakandi andiga andu karno anda sarun karda mbate andi killi qorundi an sigi ide bundo menawa I mobilinu be nu ngawna go jamangu sunu allo kundi anda andu karina sarun karda mbate bas anda andu kariya anta qil shahid abadan sira suganda anya anda andu takemono ni
Allah wa sallam ature ati seri kalle sere su taqinga narari hariti harafu baneya ando himbe ga besai aga so ambana ken wuren himbe ga ridu kari himbe ga ra gore mbugundi himbe ga ra dema himbe ga nuni ne nyara ashen koninte har harafu bane sere be taqi garari nanti dunge tay man kiti batwa ka hitinga ado himbe ga ra nya aga so ambana sir kallen dino bunda yanga kataye on tatini oken konni ken tuindeni man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam kemma islama woni islamu nduru bakana me kita ken dangi besudi ta'wilu nga anda ko kirina ndana me famu ko do me famu on ke jope karne dangi ndege 1920 21 23 24 ke jope ke pakatinya wahabiya nu ngina jopa daiman ani kundu islam nu ngina tukuni hillaka pami daiman ana wahabiya nu islam nu ngina tukuni kahirun ya daiman iro kahirun ya itarikhun iro kahirun ya kitengo me kitendi daiman iro kunya gemuntenni ni itatengi ni meya ni jonko islam nu daiman iyana gore mbugundini iyana golle nyana iyana hos nyana donc islam ko masiba qorani wahabiya ko islam ko jarabi fi qorani wahabiya no donc alla bi faran jihadi bo kion ko ni kay himbe ga hitige kenya nan ni qallen to ko alla ti hitige nga alla faran ti hitige nga بسم الله ذلك أتي هجر يا مري بيكو نتكلنا نيا جهاد بقتنا ولو يشاء الله كي الله جنا قانون لن تزرع الله ني أيوا ديم الله ني بيمن بغنيني كاهرين كودي نانيا غمي كجدي الله ني كتي هلاكني ناني أنكم مكينيا ولكن الله تعالى كينيا من سعودا كودينا يغونو جربي أيوا تي يغونو ما هكذا هم بندكر أنكندي كينارو أرجانا هم بندكر كندي kennaro yimbendi ado ina mu'minun sondume monem bugundi aha himbe ga duman torono adumi aw allugono adumi aw an isagonyananga jihadin gari an anda kamanen kitab birandi an kananan kallem menye arikenya sabuda kebala alla kontonte he tani dinan dema aga muy dema kebrenga intaha idinan da sorno kembe aganya kanunu arawanya na lan tasra minhum nanya an kumpe ati aya banani wala nabluwannakum hatta na'lam almujahidin minkum was-sabirin an kunni megadi ona jihadi nganantu haqiqatan himbinu was-sabarna ona kuntu haqiqatan ona munahaganun qatu agadi aro himbinu go tawnu iganta jihadi nya ona kento agadi o ko watu yani agay menatu bismillah والذين adu yammu benu قاتلوا kunga gaja في سبيل الله alla killendi honu wa qorni walladhina qutilu idra himbinu kari alla killendi udi kota aha jogi en sank islaminundi kalle sankidi bo kebre ngati aya ke yanga kunyadi naam o wandanya kinga awal qur'ana qaida e yanka sabun banehi aha ho anga alla dinandi mandendi anga jogadi manga karadi kebra himbi harne koni kudangani kemme nganda
بسم الله في سبيل الله الله تعالى كلني فلن يضل الله أعمالهم تعالى تكون قلهم بنندين سيهديهم ميغري كانت مار لاغرا ويصلح بالهم ميغري إلا هالان سرون دي دغاني نيرون دي أرجنة دي الجنة نيرون دي أرجنة دي رفعها إلى أرجنة كبانغاني أو إدغاني كذا تكون هو غير مجاهد الله جهادين دي فارن جهادي أنا كراكندي كبرنا كيواندا أنقول لي الله تنتابون ديني يوالله هالان سرون ديني أنتم هذا الله خرا هو قولي جهاد دي خيريا أسواني من جهاد نمانيا أنك كنيا تهينا كبرنا أنك تي أنهارك أقم بني الله تي maga simma ego himbenu kalli alla killendi tikun karantini bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun iken togono ingarintengo ikkaman nokunga iri warjagana odu kenna kambanga hayatan barzakhiyya ira hoga koni kemo do ke halle nga jihadi ni men kangai donc atu himbe gan jihadi nga Allah ri faran kallengan kebeya kinna ya an jihadi بس عرفها لهم نيتيندي ونو تعرفها لهم الى فتاري ودغني فارجنة تيمه او موكي اندا نغا kamu karagi sine trenda ati masre arrafaha lahum iri tuindai besu ikara tunu arjanna iganda bu sigem biranga nanti nangaran kane inkara ni minne annatunu na mundu kentari rawat Allah sallallahu alaihi wasallam nakisi imbenga iwarawa in ponge nyugo sigindi arjanna awa yimbenu arjanna naga indak ni no wat kebe ini surondi no ni senundi no kebirenga ina dungeida illo arjanna imbe den taruno imbo osron balin tarno beso dabar no nan suro nan mo surondi kebirenga na lo arjanna ati kunati kamane be ike muhammadu bin kinga wa maga aga yugo dubane wi kantu arjanna dinanta igani duna kantu mogobe wana mu'mina nyimen tabaka dunari hina nyonkin bugu wati mangaran kangari بسم الله يا يمو بينو كنغتوني إلا غند الله دينا ديما الله واغا ديما نقول نغدي ما غراغا تنبيكون سبتني كبيرنا ديما دين شرطين منيا نا الله دينا ديما أنغر الله دينا ديما نقول نقو الله وان ديما نقو أنغر الله دينا ديما نقول نقو الله وان دينا نقول نقو أوان سبتني نو كومنت أورو الله awanga sana hajun su kahmante bismillah yemmu benu kunga kafirawo kebirenga halaki wo kundangani aro gikedurawo ta'asmini halaki indu gikedurawo am palaki an gikembono kemo kahirinda wa adalla amaluhum igollen su kahmante awa subrajum bono أفلم يسيروا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ذلك ati idan ke halaki yedo ke golle bonoye asawu nyani kahirin ila honya koni Allah taala gara kinyan kandi kinya sawu ya Allah di gollen su barajam bonondi kibira komen kanu qur'ana konnagunga aha qur'ana konnagunga na sawu ya na komen golle bonondi
afalam yasiru yalli yukum matrewa في الأرض ya sabuni qur'an aqonna woni maniya gappe ke qonna wonda kanu ye kembe qur'an ya wodina qarakenya wa qamakenya asunli nyonkinda haran hagantadi wa nyonki burenta kemunda nyonki burena mani munda nan qarabin kan cengara na kacce buwantanga himbe ga landa haran toranga wadi anna kenda bari kinyalli nyonki burenda wo sere kaga na ya kemmo wodi kin woni kahira wonyi aro kutai himbe go hadamare men kamma anna nyonkin jihadi maga domi honga ago alla dumandi sikantadi alla dunga jukurunda dunga gollu in koto nyonkin kamma in tali nyonkinda nkannan du domina ya na kaja angane na lono saringa anta neude nganga no ne mboto na kaja au katana sinkan kemmo ya inga trendini anna kaja na domina ya akada kunni dabanu ba hada mar men nyimina kemmo ya di nan tokoti du kununga kinyan new kinyan lada nkanna nyimen kaja humminu gan koto an kam allampiya nandu dominai dabanu ko hay domini hokote ke mo bede e kunda bamma inta baraje gigini inta kana yimbe ange hadamar min manka gandandu koto na alla jukusiren sere naranduri na batiye sirun sere naranduri yimbe kanne arjanna gigiye na jopati kenga hina awa sikantadi ango katan وكين القرآن قنوي أرى قناه كنا صلى الله عليه وسلم لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به أغدو بان لمن أنكم تتمين أبدا ما كما ينكل لمن دينك غريتهم بي إن دنيا باني يعني ما كما ينكل لمن دينك قلق بطو kinga nanya wakati kebe kinga ni akama nili mananka wango time kebe nga nyonki mga yankanto inti kamanen sambana khairi inta futunu kata hoho ya ma alla butu yenga ukebe di nga nyonki gumi ngandi naganen siti ni du koto na nyonki ke lungu bureke sogi nyonki ke ataw yengo murono agibi yengo kala aluke aw maga yankana alla halango surono aw nyana juku harampare juku maga habunte aw tokini di tagandana alla haleya o alla nyaga na arno katandi oduya amma onyu kinin katandoya بسم الله أفلم يسيروا يلي يكون متروا منيني يمبايني مغمبي يمول لغر برين غنيا كينغا يكون كاني مكينغري دمر الله تعالى حلقني كما دي إنابرو إكانو يدبو على سكرا وأمثالها وكل لغرو مغبرينو كافرين سودانغاني أتي كاهرينو أو إننا كندين إسلامين ديما أصابو من الله تعالى أكيني يمون ديمان دانا كونغا توني وكافرين قا ديمان دانا كافرين دانا كبرين ديمان دانا غوانا كين الله يمجاتنا أرو ديمان دانا غانتا هيمبي كنا بانا وكياني دائما إسلامي رو كاهريا بسم الله الله دو الله تعالى أول يوم كلني كونغا توني إغرا قول سرون قول أرجعنا نقولني ورلا كونغا ورنو أسانكا سنونا يتومري والذين كبرنا كين مؤمنا نقد دكارن كوني دميدا إذا الله فاري أنكن دان قلنتو أو موندا أخون وقلم مغنتو الله يغرا كيدا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أنا يا مؤمنا يا mumina on tuinteni himbe gani kebe andi garan ka tuinteni
بسم الله والذين أتيهم بينهم هم كافرون يتمتعون كافر ويدو دغمن دوناني ويأكلون iwoyigene dunani koy mogombe تأكل الأنعام kara holle munyiga mo sugundo jawundo nanundo harunyiga mo kenni maniya hammi tanantiya innogo imunon kace i hamminta lemme i hamminta yaqi i hamminta debe i hamminta kai i hammin arjannan bintadi imbe bintadi kahirin misalin pai adu kenni misali burede Allah kutana fasiki am misalin pai kenni misali burede igana tange na hari ango butunu kebirenga kengo am butunu mo bede Allah haygara kenko kahirin misali fasikin misali atiyani dabani man zawura hammi tanantai mino ari munun kace nime adamare minnan koronta kenda ampa minnan ya kanu yimbenga annan kani arjanna ni Allah to an kaman anna kufa anna batu arbati yan qaba aran neman gabe nyanda adamare minnan sir kunda ma sigi ando kunya ma to bani di bismillah والنار ati yimbenga kenni tawo dingirai kafirin ndangani وكأين anga wonta dina dibe bani هي Allah gara kendi be halaki illa muru kendi be ashaddu quwwa an qad simbiya قريتك Allah fare dina andi be kede التي dibe kibe أخرجتك adun konun garam bugundi nyani makkan ko nga Allah dibe halakinte in qoto makayde makabe garan ke bugundi yani anke ngan qora an be nyimu kudo qifaru kusuya agara dibe qotem palak himbe nuda nga ko hay garan ke bugundi ke bismillah أهلكناهم o da ku debe dungonu halage فلا de ناصر mandana maya idangani de أفمن kebira kemuren an kadde be ke dungonu o ganda la murwati be ni halaki de mandana ntiye de nga an sabarni an butemura magasuno alla warnan de ma ni logo an bakke ke makka misali be ga waye ana qom o hawa adama ga bu arjanna adi kagumen ba ne ambu garinya maniya daron ta gundo kallan kawo Allah gari kinyi konya sabu ina bundi iblis arani ayana kane anya maniya anya hallankin aya nyagu ahaju maso adi batanu saga kota nga wora yimbendi adama ga himiru ga tokki do gemballe are mundi are iblis ay mere mundi kebirenga kumura minna abba ne ambu isro hilli ido jama qorin na sage iga bugu no kube isro hilli ido jamana sage no Allah yimi halasan daga pakanto ila kemmo obane ne Allah faran gabbu kota adu Abu Bakar yambu isro hilli sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu nga asage kota sino segi no gondi aro wuginu tammi kuri nyogodi bani suwa munda inkara akane bani su gilli kenya Allah sunnanye iko masrundi gilli o hawa adama Allah konne ngara buwa aljanna na wutu kenga maduna giri Allah ko masrensu minda konto bale ona buni kane inda konto honsu ina buni na Khadija anni gara kenya kara walla ma hawa tuni Allah farin garai akkanunde ramo on kada ati kene khairin pare ngan natana kota be an sirunga warna bugundi ana nyin wolle mina gundi ato ana nyin hankara ana nyin birene ngandi mana kin kota ati yalli keni warni bugundi wa atange hibe hayki ga joppe ga sirema kemme joppa hina debe di mi garam bugundi lakin Allah sunnanye iko masrundi mata honu nganda kondo mbali bugunde kyani bismillah أفمن yalli yemmen beyde kenyemme على بينة aga dalle bangande wandini gilli kamanga كمن kenni koy Allah faran sahabanu aro da'iman mu'minanu
kendo yemmen nambana igara golli buren suramaga adangani واتبعوا ay me yagala kenya sirenni kenni koy ken kotanga makkan ko ado maduna ga giri kummino kunta banande ango hosiren kamma adu nyagala mpo bure ke sirenni kunta banande wattaba'u ko kamanun bayga bati ahwaahum inyongillunga مثل الجنة aji arjanna ke magangutom me وإلى المتقون arjanna be igara alla kannanu ay wahimenu gara idu tanga hilla kapenga na alla qose togo igari nyina no kobe am misali فيها wana أنهار jona koni am misali ngabeni nga haydan tanu konire فيها أنهار أتي ورلقهم وأرجنا لي من ماء قل جين رلقنا غير آسن كي جيب يا هيكي أدغى من تا يلني كن الدنفرنا أرو دونا قلنا دونا جين ندلا هو كما يلا هو يلنا يكين كما يلا أو هنكين يلنا بسم الله وأنهار أهلني ورلقهم وأرجنا من لبن gilli qatin warallaqinga يتغير ke ka طعمه addaga min mayille duna qatin koni gana bugu kombondi bane awa anna hera katunai kembal aga bugu kombondi bane ak manam buno la arjanna khalle la awurnu no konsu qati kay anta baki mo gondi jingo wurnu no konsu anta baki mo gondi bismillah وأنهار أسكندي ورلقن وأرجنا من خمر اللي قنشي ورلقنا أدغ منتني شاربين أمنا نندا دونا قنشي كين تلي أتمين تلي أرجنا خلي لا أدغ منتني أوا كوني آيين دي أنا من أنتان من كرنا أنا ما كتا يمن كرنا أنت تيغو ولانا أنت هيتشي ولانا لا لغو فيه أنت لا باطران كان كونيا tama mirendi soit ma mirendi kite ma mirendi maracho ntai ama bolli baka yite yitremedi ho ho bismillah وأنهار ara waran lakum arjannani من عسل illi yagin waran laqinga مصفى yagi be sennengani ma duna yagi aw baka tulinye aro mali mo medi aro konye mo medi abu mununge bedi aro kengo medi o kebrenga arjanna kalle kesuntai yagi ma sagundi ama bu mununge di konye ntai male ntai yimbeti mentai harbane ntai asuka mondengi mo gondi arjanna wala lakenno duna kallengo me sogini duna jiwuransu ana kummen yugo yadi anno kunyan kanteni nga arjanna wala lakenda ke mori arjanna sungu nye laganyoronte no kunta juhonta no hugan segenda jinu be go wurnu arjanna anta wurnu kummen godi a wurnu alla ra tigiti tilani yenga kummen tano tawa wurnu ken no gondi anta tiyodi amanama anta tiyodi amerema mati kenga na lungu arjana dunge beda inno kunti yonna nya kangen kallenga manya kalsu kullen kanya bo kengo nyana komi kengo wori wani godi mo be amma warala ko benu gono anati alla la nenye na tigiti alla la nenga anta kummedi anta no kuyankate بسم الله ولهم من كل الثمرات يتر من نون سوار جنة دونكوندا أو أرجنة دي ومغفرة أدو قفر يقوري قلي كمان كن قوي دعاني كن من الله دون ديني مغا نتاق بوتنو أغاوري قري وكيغان دنفراس لوي دونا كانانكي أرو خير سنيا نحلانكين دا ناني أبدون دنغانوري
awa munda yime nan kinya hiya nan pinyugo bondi anan sabon korondanda ken wonyana sabuya an ga nyiga sigida batte mogobe andan sabon gabondi an gabadi an hata kenga mana lemun sabon korondi imbinu kan tintanga ni sabon korondi agama katankenga kebira kun taga dugunan ken kalle ke gari basana kunda hokita isagon kite alkha woni kida alkhida alla do arjana lemun take mo godi aw hon sunyani daga ni ngana nyika adduante ngoy wure abutundenti wure antaga butu iwure khari to bal dunan kanan ke aro hon sunyani konnenda ko sawra na hajunu go bondi bismillah kaman yalli himbe go ke dingira ke arjanna bi Allah gram ma ngutu da kundu kido yimme bana wa ke nyimme ke ngani du manai yimbendi la kunta bal ke birenga bosri mina hay wasuqu ila yimbe dungonu minindi tijiya atawi ndagaran garanteni ananya sabu inan kutukutunni inuru honsu ko mantenga wa minhum man aljanna dunginga na tijin ji sini gabe inda jinkinai ataw maburu anna tintondi ya gallaqinga bane yashbili wujuha aw ya gallaqini min nyanya na cien su yira na to qotel andari nogondi bane fataqatta amwahum aw nuru honsu ko manten kutunu na bondo halleya asu Allah gara homobe وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت بس رمو سيمنا كني كيغا نيا انت كلا الله تي يا هوتوني كلن صابون كوني ورن جهنم دونكينا دون نقصيا يمبي بي اغو كندي كلن صابوي كاتوندي بيغا واي ني كلن صابوي سما كدو نيانتو بيغا واقني كندي كلن صابوي اغو يته بي يغنا شير الزقوم كندي كلن صابوي امني هو jimotinte jintai asuni kallen sabuya mulle dagaran karante asuni kallen sabuy ngati wa ma huwa bimayyitin anta kalla iki Allah to woni karindana iya to woni ngarindana ira ki ngarindi inta kalli annabi sunimi bismillah ومنهم من أتهون وقل كافرين يا رسول الله يكون مترنغاني كتان أكن كوي مناها بعلا عند سلامكو نكاهركو أيوة هو تناولو تي مناها يا أكن كوني يقول سلام نبتة سلام أكون سكه هم دينغا غاينتانو الله دي فارن صبرا ده نان كيسي إتورانغا إكارندينغا إلليبوندينغا وندينا مياري وانا ميقيمتو ni khibaruntu na ko kahirun da iwono kinduye kento wanti munaf gilli farin kendi iwono Allah ganda islami ko na kahiri ko aniqa koda wa minhum man yammun qani kafirin nyugunu ya terengani katange mahawle min ya angana sehen ko an wajindonya am min wallunya an kutubaninya iwu kapaga idin ga Allah haygati minhum tikahiru nyugunaniya iwu terengandi ni katanga hatta idha kharaju ma birabe iganda bugu min indika ange mawla min nukunga kem pagadi ngainati yemun dangani igara tuawon kini kunga sahaba nyene manu Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas fami mundi hede ta'annutan wa istihza kembal allati fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun aratwanun tirindi agantatu meken ko ora ko tirinde be ga wono tirinde qabla mo tammu baka himbe be ko tengani bani asreni bo munahagan kuran ga tirinde bi Allah ya konni tirinde be ko tenyu goyani inati sahaba twana korunda ماذا منني قال آنفا فارين غركين كو سيسا الله اتي ماني سيسا دي نجي ما اخرنتاريو عظيم انكي نينو كين استهزاء ولا كين نيني
أولئك الذين التي كنا فغنوان يمونا الله تعالى بيغني إسندمون كمات كافراؤنا كي سابورا إبتي إنيون كيلوغنا هنا نافقاؤنا والذين كبرنا يمو بينو كونغا كندي الله ركونجيني أو الله ركونجيني كندي وآتاهم بس الله ريكو تقواهم أو الله كنيم مغونا أريتوا أجيني كنا يو تانغني يمبينا تكبيا أراكونجيني كنا كبيا أراكون كوني جيد نقامنا هذا نجيد هربانيا إلا رجسا ما كنت سبب إلا نفاقا ما مناها إلا نفورا ما كنت كره بسم الله والذين أتيهم مبينوا قال ينظرون إن تكافر تنين هوسيا ما كانت قيام ساني أنقص غريا جوية مغنديني فقد جاء أشراتها لا ركوتني ميغا مري إيغاتونا كندو إنا تقوني لا ركوتا أتاك من جبرغة اللي هانا نيمين منيا الله فارلي كني لا ركوتا تاك من جبرغة كمبا كامي وجنو أرو تنبلي وجنو أرو وجنو نغتي أنا بجيمن ken nogondi kamu sikkido tammudo ho ken nogondi khifare asuri minna ke duna iri kata koy adamarem haro gandanya sine subaniya da duna wumpa kesa sunta to Allah yimi halle ho go konnadi aho di sababai duna wumpa kesa kommentato Allah yimi halle bo kensu lagarengan himbe nandi hota nan tar ni ke halle alla qalla danda sunnan be ina tagahonun to ono kundunga kena alla garenga ko kitabe la garen pai harel la garen pai ene ken woni duna ganda ni maninya na lara ko tan ke sade Allah sallallahu alaihi wasallam ay bu'istu wasa'at atirin gekki aro la gara ko tan naga aw koro ninyana ti idron naga nunge adu jagaseringa ata komike duna wunga ne idron naga nunge nga himbe ga buga di kenni jagaserin menga hakke ne be hayga to de ati ki ga ikeri ye duna di adu duna ku tenni ke yayi Allah faran baga mana gondo lengi naga wujine sine ado kamun naga ti sine ado tanjike sine ado sino tun kenyang mugani la sere wana wari yang gulani Allah faran ko ni gari doron kin gonni anda gamni duna ku tengo na nyime bati ora ho gana ko ni ke halle ken sun hota nai barrawa ko ni bun azib ati ko dai wani masalana o masalam bu la gara ko tan kamma no to ken ni bani Allah faran kusa gari ko ya ata kana mani masalai to o masalan kin la gara ko tan sisa ati Allah faran tiyo daga ne la gara ko tan takmine hinu tammi wono makunga ndanya akane ari jato daga ne ati tire nyugo baka daba nyugo baka nyemo saralle ne bakandi aw saralle ne kanganandi aw saralle arabu nun ta quranga dajjali wo baka kiyonga baka do kangananga ya jujuro majuj isa wo yankana yimbe nyugo baka adin me kona kesugoni ake Allah fare be gani sa'an ta mon jakore ake ne kesugoni bismillah wa anna lahum azkibringa aywa man kafirin undagani bila kebe aywa
idha ja'atuhum dhikrahum birakibi aw laghra kotanga nariya kebirenga ihin konnen kankai mani hin konneni nahana manni nahana imwati laghra kota Allah to mantinta matungin magarin ngo himbe ko nawada akman tawa laghra kota ya dubu awa atak man jakoran koni de kini Allah faral liyenga kebirenga laghra kota ngana kini dugun to kemo wadi irni maniko bismillah fa'alam anna tutigi nanti hinjane nga angana tu nanti awa laghra kota simay ara masala antan nahene andaki na to antaro kileya kebirenga anna tu لا إله awa nanti hinjane himbe go nahene sereda laghra kota kini nanti tongo badi tunganta إلا الله maganda Allah kibira maulamini ango kentu mobe dume ken kamma wa alama annahu la ilaha illa Allah ango watu mobe nanti konta komena hana laghra maganda la ilaha illa Allah kibira ango kentu mobe ya rasulullah anko dume ken kamma kinyana hana laghra kota na ni an ga tu Allah ni bane ya kenya na komen na hana laghra kota kebrin fa'alam atuiti kiyayi nanti Allah ga fa'alam Allah bane na gonto ago nda simman ta hosurno kendi asikan yin ta hosurno kendi hunya galan ta hosurno kendi mangara kentu ya kinya sawra ilam hor nga ko no daga ni aw aktabe juparanga boy serebe gandai anga ta Allah ba na gontu mango sikanadi atiyen kama ni kahirni antatu mi ango sikanadi parce Allah ya fa'alam on ke zawra anga sika Allah ni bane mahilwani ma Allah farini hadamarin mai majina ni malikani asikan andi su mangara tuwa Allah ni bani yayi wala minni hadamare minni Allah ko minni a harin ni mangara tuwa tauhidin kwari mangara tuwa nyagalan tadi nsim mayindin tadi mpakarlan tadi mangara tuwa tuwa unka amara tabanga beni na tuti dalenga har kinga na yasa akka humantini ala ngata wala kalentu woni kenda ti ilmu yaqini dan kana wutwa kiya mundini jamam maga besu kiya mundini besu ko hande maga kiya na mukallafin subundini jongi yendiren kasani yende kenni maniya nam panke akama haringan ta dalletu Allah ni bane yayi mahulamin na farin yayi me Allah ni bane kamo mahulami na farin kamo ay haranga da ken moto anga hanke ke kamma an sondo mendi kebrenga ke ya mundi besu ma hena ken ilmul yaqini bo me sori mo kedi dalim do menara bo hilandi ken ni tuagunga kapat tangille magunga al ilm ma muraqabatullah woni ken ati ainul yaqini dan kana gunjati kin ngalangala yi kin mucin gillen honne sikandi wodni kenda haqqul yaqin dan kana gun to gunyi me kin al ilm ma al mushahada o kiyani to agum marataban kampanga wa fi hadhihi al maratib falyatanafasu al mutanafisun minanga mehranun me futanun me futun kiyadi mehranun mehrini ko maratabanu yadi nga himbe ga mundi besu ko ma hina kini ilmul yaqin kigan na buno ainul yaqin kigan na buno haqqul yaqin diga men jonko ko Allah fare fa alam min murabin maniya oti hingan tasurno ho halle kin jonko ni Allah fare ni kin qur'ana qaida an tasurno abada maulamini manga natu to mubati tunkanta ma Allah ango kentu mo gobe kebira dume ken kama
kibra mu'minan suqaw kem mogodi mangara kenyatu wangara tu mo be qadume ken kama ma bu ken kama awre tumu bati tunkanta la ilaha bihaqqin illa allah awre ken kem balle ki batanu yi qallenga qaso batanu yi qallenga yite batanu yi qallenga ji batanu yi qallenga yimbe batanu yi qallenga malika gumungai ada mari me gumungai ngatongu he ndango tungu bati tunkanta ma Allah parce que tilanga ko ja Allah gara kebe ko himbe go sren hana kin la ilaha illallah ya Allah faramutini man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala aljanna isrebe ganda kara nani awatu ke tuwago modi to ngubati tunkanta ma Allah aka mamorno aljanna mosudi hararo gide menun junubu ngana diga arjana ro mogonun tabana lobogatun tabana arjanan kanu nyimen tabana kini go wotini zarra la nyira go sere sondo mendi dilili mananka uma ken wala garni baka arjanna ken wala garni baka yimbendi bismillah anna qawari gesumundinya anjunu gundangani yani ajalihi anjunu gundangani ida keko alla farenda tan istighfarunya alla nyambimma alla yabkeko alla farenda kappa adu tangayenga kappa atangayenga anta junubu nyana wa alla ra tangay e alla ti oda sisa himbe ganda tongun kanu yukin la halan surondini yani o be ga hidi annabi ni me o hidi qifare to ganda to kido kusire mbate na hoburen to gono rasan ti wo la halan surondini iti ke ngure ni maniya alla wo o kisini ona junubunya bo keni sire kutunga annabi ni mun do qifaro kuntanga ndeyna junubunga kebrenga nan ka hukkensu ya Allah haigati Allah farenda ta na istighfarunya mani sabura ku sabura ananya sunnai yumatun ngana istighfarunya kebrenga istighfaru oratu Allah da farenya marai wa Allah farenda nya basa ay meti inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marratin atinga mawlamini ngeo astaghfirullah kunni nyana ko tasu ta kame aw riwaya ngodi tatanyere me bi lafzi la astaghfirullah wa atubu ilayh mutna astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh ko tasu mugan tanyere nyana astaghfirullah 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 ko tasu mugan ta kame nyana وكبرنا لا إله إلا الله الاستغفار إهل كهم دم باي مي تتيري الله تفارسنا أتو قوان واتو مغبي هو هندسرنا هنا الله غرا ما كانت لا إله إلا الله دونا لغا دوم استغفار كما دونا نهانغاري لا نهانغاري ora qarana ndangi kebe gani awa magasallan kawarenga bokinye ni oti on tatini serra wurdi mutulla on dengon serra fa wurdin kamane mati qari wurdi mutu nga daiman wa koyni woni wurdi ngo sebe no maga sama tane wurdi ngo sebe no maga ira taqi qore kita ira khairi qore kita parce que allah hin konne ngabendi nga allahin konnu do kunya sugrante ni ma astaghfirullah konne ado maga salle ado la ilaha illallah konne allahin konne ngabe ni de o on daga bay nga allahin konne tan o himbe go kusiki baka
ummati serema hotananya nka kusiki angana kunya aso ku nogondi wa bundaga na ko hunce wi maga dalle wi maga alla tindi aro faren tindi Allah dun goni motini Allah farin istighfarun aw ta sabun kibiya ta yi wani maniya annahu sallallahu alaihi wasallam da'iman yartaqi fil kamalati fa kullama irtaqa ila maqamin ra'a anna alladhi kana fihi بالنسبة للذي ارتقى إليه ذنبا فيستغفر الله منه Allah dun gonunti Allah gati Allah farna istighfarunya as-sabun gabini ora himbe ni ko kunna yi goy ta yi woni manita ya ba Allah fare da'iman as-signiya timmayndi da'iman as-signiya timmayndi parce que ho timman temo timmay liga kem panta timmaye ko meda da'iman ya ga taqrangu yesu sekon su Allah fare signiya Allah ganda sigina waram maqama bedi ay me yagala ngani maqama bedi ja minga na safarun ko ne ja ke sire may dire bay gari no kube ngara kebe to kendi nganya mo be kendi ke istighfara kenya daima bismillah anna qabari gese mun de nya mu'mina yugundangani aro mu'mina yagarundangani kini mu'mina yugundo mun yaro khana idaron ta on Allah maka ada fare ni me ya mari tana istighfarun gunnya i meda ana nya mu'mina yugonda ana nya mu'mina yagarenda kibra ken daron ta ko kore Allah ra fare ni me wara golle ni woyi mu'mina ndangani sikandari Allah gana fare ngara golle be awanyana sikandari aganda nyaka an hango kitene ya sawna agati hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum ngega woyiri an kun khairin ngari nganda kama ngile khan akhirin ngari Allah fare ngara ka hori gesimunde be nyamu muna yugo muna yagarunda ngarndo be nu gayino kumbane hew na wutu ken ko tanga an garin ta ko di maduna ga giri ko gani mumuna yugoy aro mumuna yagare Allah farenda ke asahullah konni bi agara nyanda an hango kinanga anga batengali Allah fare sukan tare Allah faram koni gati Allah nya he ko memaga Allah ya hina maga ko kena dalle yugoy gari mumina ngorno arjanna di Allah farenga ti Allah ya he mumina no maga ko gani mumina ye kenguren Allah ya he ko maga Allah yani ya kuma ma damina ada aljanna ya bismillah wallahu Allah ta'ala Allah wo tini an kunni la dingranga awaga ta wo dingranga tude kiyinda ngana bugu anguran ko ba wat wurondi angorin no kobe awat an kiyen golle an wuron golle awat sellanga ngo kebe nyana awatu an kan no na ngo kebe nyana awatu kiyende ango himbe nyana awatu uronde ango himbe nyana awatu na gilanga wamma no gondi an pa wa koron kotendi awatu an dunadi ango ho nyana awatu ango nyana mo be qabrunde awatu la gara kallengan kebe besu kane aw besu kallem mo gonto ya'lam mathwakum wa mutaqallibakum angay bugu mo be aw kent angorni nyam mo wasu bismillah adi mu'minan adi mu'minan watini kunga yemmu watini kunga tongonni yani kibi hege Allah gara kin wajinde digan qorenye wallahu ya'lam mathwakum wa mutaqallibakum mathwakum kin wajinde digan qorenye wala ko be gana Allah tuke mo goni wala andu mo tay de annan kanu de ke digami jonko ni koy besu
kutana do batana islamin do kahiri nga mu'mina ganda golitikeya aw mu'minan kinyana maqamul muraqaba maqama nyugono allah kuma gondi wonni kenna maqamul muraqaba tangi yem maqama mu'mina ganda ke aya wuto nan gollitay an woknyane ke maqamai allah tintoyindi kenyani aw qurananda ba aw islamin su sondomendi ti allah ya ringa ngono kusu na nganan ka kensu ya o ho gabe wo kutene anyi me kassa undengi allah ya rawa ngas kantan o ho gabe wo fayni hono garana hono dolomini hono jenene nga iskantari nantu allah ya rawiya nga keda serebe aga wasondomendi mobe akati dura ke mo kadi kutay ngandari aw simmini alla ya gayna garen pakati ngandari hayyem pay hom pay la wawtu sun tawalli aw simmini alla ya gayna atokono jenen sabun susuro ara tokono alla ya gayna nambaran sabun sura gemundi ara tokono alla ya gayna bo kingin al muraqaba hada maremme aga wan sondomeni mo be islami na wara an suhunun kamma ken mogodi alla yagewinga aw yingininga nyogo yen sudi nsabati yen sudi npi su ka mandendi kebirenga angana kata ke dabar ni tan an jukunda an suhunga kebira kenni maqamul muraqaba ayanu mo me fasarne ado wa huwa ma'akum aina ma kuntum ado ken subhan akenyan ka paray ago no kusu allan tuwanu kini imundu honyuwe himbinu ga sege kini kun kan kumeni we komi gandai golle nya tike an yana Allah to wana kore an sigine mo osri an sabatni mo osri bismillah wa yaqulu alladhina yammun wadini kunga tongonni لولا نزلت سورة ijihadi mununte bira be kotanganya makka idi torono iwi katunu iwi kalle iwi nabrum bini wakenni ya honsunyaniya aywa on gamni bo kemmo ado madina hana munaharun benu ganyino ina jihadi mundu ina timmane sabura sora ganta yangana na awane jihadin kini فإذا أنزلت bina kebe ganda sora yankandi ajje mundengani burun kande sumanya de وذكر e القتال hayi gara gaden empingo awa ken sora de رأيت anna الذين yemmu ngari قلوبهم مرض nafiqa hunga tengo kun sondo mundi yo hayndini katange malamin ya المغشي alayhi qitun tufari yemmin bayni mogonga awa aga kanu gilli kallenga yani akon yen sabuda anke nyanti manni aya gantar ne sa o yimena o du defa o yimen sigi dinan konnun kane manni aya ngari aga konan dona kenya a sondomburu alla faranya gawiya iwi ya gam bosonandi koy kallenga orne kata serebeya kanuye sabura ado jihadin ko nawon sabura an kini me kani gara ko bismillah fa awla lahum tikebi gam pasu idangani dina keya kenyani ina yamari ke batu ina digame ko kenyani digan sireya kenyani gam pasu ida dina idan ke moya ah sahaba sulum gara mo be ya nyana ni kemme dabarni bismillah وإذا عظم الأمر hinganda sobe na digga jaganya fardai فلو صدقوا الله kebirenga iganna alla tondini batiyenni lakana khairan lahum kinya nyigam pasanta idangane dina kenya de فهل عصيتم yalli an kunna giginiyawa توليتم bila kebe aganda halla koy baka tondenga أن تفسدوا ana bonondindenya munyendi agana kutukutundi aga katinunga nan sage kata jahiliya mogonga atike bonondinde kwani yemunga alla garilanga سمهم ari awai sondom taron lungundi baka tongumaga ari sondo nyaawum pinkindi أفلا يتدبرون aganta qur'ana tagasinawa kada anga nyinanku angum be go kundu aga wa munan aga halle ko islam na bonondinya na khatin kutukari kono dila
aywa in tawallaytum aganda nya kananke in ta'ammartum an kun awoni nan kun nya kananke agana bondi nya agana islam on katin kutu a himbe ga nay kunwa an ganda kananka on kita an ganda katin kutu na bonondi nya ati Allah rallanga de an sundu melungundi na nya ren pinkindi ni ke ayo wurnu sere nene kama o yaage go sere benu aha i hammin duna baane yayi i harat ndongo dinam pindi intanu alla da bas alla ni itaga alla na illa halantu yono i miada ura sere anga nyaka nange anga ram palle ko dinanga anga bono ni munyendi angara dinan katin kutu Allah wuro kun suka hamantenga fa ulaika alladhina la'anahumullah wa asammahum wa ama absaruhum sere anganya kanange onga jopana minna an kara hina kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati an kundandi an debendi anya ni komandanga anya ni meringa anya ni konsayinga nambu nandiga majamane nogondi nanya jamane gumenga sero siranga ya kanange angara bononde ya dabari angara salama undi nanya kutu na katin kutu kebrenga Allah tike kamane Allah rallanga ana sundumin lungundi ana hinkindi tura hongo tini ti tayne angane ya kanange kebrenga khosire dabari anna salama usuni anna qatisuni kina surundinga kibya Allah na khairin yanda ana sundu men muni ana sundu men yana hosremu bismillah afala yatadabbaruna alquran kiti da qur'ana taghsinawa am ala qulubin an ne qur'ana taghsini su an tuntun an walli an garen tunu an walli am ala qulubina ghafaluha may yalli sundumun yunu iqbulen yani yawa na'am sundumun yunu kun qbulen yani isogondeni khairin tarnad yabal qur'ana ma ho to arkhinga makini nga sondon sogoyge akini golle بسم الله أدي مبين ارتدوكم غير تغتنا فغما دي حل حليا إساقهم فلي الله تعالى كان دي مبنغن دي إدغني أدي أيوا الشيطان يا كين ينصر مغن دي كودغني دي شيطان يالنا أيوا سبتين دي إدغني ati isamu yake asabun yani kunga iti yemmun dangane yemmo be gar honkoni alla gar kin yankanni yani hilakafan iti kun dangane sanutiyukum onan kumbatu awahinu nyugodi iri jumukedi bitedi Allah taala Allah tini aga gundunga hakada waruke munafiq madin munafiq asire tegi inya halle nan kande kenya kammo adi shaytane ya ansura ma andi dange na golli bure nyai ya ren kan hosirenga wa amlalahum yani ara ko ira sa alken imlauma sunu mudi nasibiti aw qam shaytane gara hoyu wa kide igara kensa kammo mani ya sabu himbe nu ganta salama ko munda kahirinu ikun islaminu yara kunnan gemu hoy godi gundodi itimani sanuti'ukum fi ba'd al-amri ora o mekitana hinni wonundi odumi aga kallumi wonuma na Allah faran konna wonyugo ma shariyan konna wonyugo ma Allah faran shariyan yugo grindendi maslama wonyugo bunondendi manasirun sanqini kanu islama ngadi hakaza wa hakaza allati wallahu ya'lam asrarahum igara gundo be nya ike watu de
kebira anya halle islaminga ando kahirin na gemu hidi himbe ga islama go burjana aw dina bonondini aw islama go sankini kebira nga en place bayere muna haranum binugara ke dabari alla gara himbe ki da kinyo konanda alla ran ko hina tanyire tegi wa agim keberi bitedi alla tamani halle aga nani iga wa kalsiya kinanga mi wa to linga kinanga mi wa tangaya wallan kama Allah ti agunde bo asara wala komen kanu Allah islamin no kahiri agan da gimi harba ni ma da gulinya lemma on jagundi dome on sogo dome dunan golle ona kinya dome an kallem pay amma ho na sabui nallo andi nan maga nallo anju kum maga aga konan gemu kendi bane kebrenga Allah tanda tanyere tigi angara kinya koni su sabuda atandar bane sornanda bismillah atiqam mogoni إذا توفتهم الملائكة malikanu nganari fatindi yalli kenya na kammo ando kahiri bega gemadi islama gon gurjendi aju kumbuno ndendi Allah faran ko na wondi ken kahiri ro mun sornanda arban murtini bambarangane sono kana yere sengi bismillah يضربون وجوههم ay adigem bagati inyon kimbugo mo gombay malikanu katundi iya galakunga وأدبارهم timmerengumanga ini halle katu timmerengumanga ذلك ate idangel munyon kibugo mo bure بأنهم asawu nyene kunga ida honya batu ke gara alla butunni وكرهوا ikonindi alla dunga gollunya de kana sabu kenya sabu yana bonondindi e golle sidan su pamandenga kibrenga komen kanu alla dunga gollu anda kunda bari alla butu gollu anda ken to kono te alla butu gollu ni woni ando alla ko nun ngemu islam nun islam gondo alla faran kontroli kallem baati karamo nga masro sikandadi ko sirenta kallem balle de ke alla la ikramo buren ko ire ke muren himbe ko ni diga denga nyakundu ko sirenta ken kane de bismillah am awara hasba alladhina yalli yamunda bigiyawa nafa ngo kun sondo mundi nan di Allah ta'ala ndabundi ikum mun qotenga ila kenya simawa nanti Allah farim muni be gawidi islaminum muni be gawidi ikunda simma Allah take muni bugundina awa bugundi ba haramare me ho gawan no gondi anga mara kewara anga matumme ko srewa aw bakasillanga alla kenga ko ni angullinga nyana ko ga wan no gondi ho bure aga dallan no gondi nan dallan alla ken woni tlanga ko dai wa angullinga ko ni to arabun ti kullu ina'in bima fihi yandahu ti yoken suna inoro hinyawu yage ngubo ngana dalla mo himbe ga wano woni yage nyande aw bakaru bugolla kenga butali mana awawu hondo nyoke ngani ke mo gayde sappe nyoke ni ke mo yayi ko marati nyoke na ke mo yayi himbe ga yoke no wona ga nadalla kinyam bakara kenga nya zawni sirranta alla di farin konni na alla ko musurun konni ti Allah to ko kundunga na munya kundunga na to iwan no gondi tangolle ma ko an sai ma ko abara kata ko da yangolle ngorna ko an sai ngorna ko bismillah ولو نشاء ajogu tunganga na kanu لأريناكهم rasulullah on yangari niya فلعرفتهم awa kembirenga anyi tununga ti tagumanjonga ولتعرفن wallahi mangaritu Allah fare في لحن القول sehem bonu mo gondi mangaritu
onda kanu oni koyranga kedo kyani Allah ra ken kanu ari koy Allah fare i tagmanje i gollundi gana an yutunutu kenga mati wala ta'arifannahum fi lahn alqawl wallahi an warnitu isheburendi moko awtuni kenga ba iganda sehbane ishe fihi tahjin amr lil muslimin islaminu pillo gonta undu amma yankaye kinyanga lidi gamendi kisnya Allah farenda agando kanu owi koinanga na am iri koy Allah farenda na ni korosin dempe igolunga na ni korosin dempe isehmo bun mas'ud radiyallahu anhu ati ko de Allah farenda khutban yugo qara agar Allah tiganen sagandai kim ballati inna minkum munafiqin faman sammaytuhu falyaqum ati jama munahawir mwere ngana himbe to wonko akmana ngirna mbugo summa qala ya fulan qum ya fulan qum ya fulan qum ya fulan qum hatta samma 36 shakhsan ama giri kem mo gori ma ken ta wore ara tanji ke ara sorotu mi to wonko ni fulani ngirna mbugire ani munahabi fulani ngirna mbugire ani munahabi Allah da ina Allah farentu ni guya awore waye ni godi tanyere siri arkan tonke yani araw nyana tabane ha ogona wahay koninta yangana sire tan ango kitunu nga awa hilloke ken kono yi bateni muna harendo sire bure aw tuiniti tagmanjenga igollundi adi sehmondi wa aranta mu kude imma simma nanti Allah nta abuni ni Allah wa abuni ni igollundi ado isihim gondi bismillah wallahu ajallahu ta'ala ya'lamu a'malakum awotini an kungollunga wala nabluwannakum mogada jarami hatta na'lama al-mujahidin mogada aywa jihadin nganun to bangandi an kun islaminu ni mogara sabaranun to bangandi jihadin men wonni adu jihadin balinu adu sabarin balinu o kuwatu de agay mi hana watu no mobe bismillah ونبلغ أخباركم وغل حالان سوق من دم بangandi wa akhbaran su bangandi إن الليل na to kun zato kare asini sin sa ta to o kare بسم الله إن الذين يم بينوا كونغا كافرون إغرا سرون كبا بكرون الله تعالى كلني إرا فارين سوي أم بالي كندين بانجي إدغاني لن يضر الله كون كمان الناس إن الله تورن كو هربانيا وسيحبط أعمالهم واجي بيقول لك براجو مبونو إغرا قول بينا براجو مبونو يا أيها يعني كم قول لي أنت ناني أنت الله فارم باتي قول لي غندا بو الله فارم قول لي نغني كين قول لي فوي وكل صلاح خارج عن صلاحه فهو دهمة أنغرا خيرو خيرنيا أنغرا هسرنيا أقول الله فارم كنا غنيا دي ما أنت الله فارم قلنيا باتي كين كماني عندك كين قول لي دورو كوميرانتا الله تورونو الله تانا هنا الله فارنت التي يا عبادي إنكم لن تقدروا على ضري فتضروني أتينكم أن كل لن تنكي تورونو جنكو أغانين تورو كي يانغا كونوني himmenu ngara gore mbugundi na dépense badri bay makka kahirunu bananu kunyanyi miskinun de mana Allah faran konna gunda gajanginga ado sahaban konna gundi gajanginga
koy har lengi ago kem mo godi mo be kido aya be ga wurni innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha ke aya kata lagarunga kido ke aya sumban no boy asambai kamar na sama kamar e quraish no bura ke be iga bugu badri gajangen dai subugu a gemuti qotan sinenga kankoron sinenga kungumun yanyi kurenyi gandini iga bugu makka abu jahali holo aranjugo mutamme bora kurenda kem palle safwana kenda kabbu bora ida kenda ni wo asfana no kuma kem palle sahalu kenda tammu bora ida kenda ni wo qadid ni tokono i jonkoy kata halaqenga judda bangi itunu killendi itunu tenda kota banenya shayba to qaranjugo mukabbi bora ida illen kare ni togo abuwa annukunga muqayyasu aljahami kenda nyugo mukabbi bora abbas alla faren patune kenda nyugo mutammi bora aw harsuqa aw ahatun lemme ken gara nyugo mukabbi bora abul buhtari ikinya halle badri gerilla kenga kenda tammu bora muqayyasuqa ni togo no khari akenyi gara kabbu bora ar kabbu tana bora ni togo no kesunya man sabura kinyugo ngabe alla faren konnawo bo gajangen joppe ni to kenga kibirenga be sura islah ndangu tuketa e ti serra ansta nan to kono hina o ko awtu e ki jama gabe ni yigandi nga alla ti angaranya faren konnawo nyadi anta harbana sornanda na ke jama gabe yigandi ti cienga bito manimi ngati Allah ti iranya Allah faren konna ko saburan har bani so ura siro sire an gor banen ga diga Allah faren konna walla kenga islamin konna walla kenga ayanti an anya na de aw tla qarina nya andam boneya anta sawon kitan kini dunari yede walla gara kana wasa yuhbitu a'maluhum golle ke baraji Allah subhanahu wa aw tunu tiken qane agara ko mobe ayan da kin koni iken tatin agana nya iken tatin agana musukiniya ay illa man ittakhadha ila rabbih sabila serebe ganna gurbanan qaru Allah faran qanwil laqandi islam magun de mandel laqandi mu'minan de mandel laqandi kin qana angara buguni himbe sabura dunadi aw surnanda la gara qana abrajan kadi بسم الله يا يمو بينو كم غتمني يبدأ قرأ الله تعالى بتو أنا فارم بتو جغسيني كما أبنون الدنيا أقولون تكتين غدي يمو بينو kunga aywa kafirawo igara sirun kaba rono Allah dinan killenne kem balle hayga kara ali hali kunga ikara kahiniya Allah manya go yampene undangani de kin koni ashabul qalib kome masga amma ngolle bonon de tikutayna kenni man ko yire tigi islami angara honya anga yire tigi bane asubono kem mogani an gollenga surona ngabo mogo anga kaba gollenga bani al ujub aw ken golle baraken bodo kem mogani gollenga suro mogo angaranya du ko ndaguna sabura bani golle bodo kem mogani gollenga suro mogo anya halle angara kamane ngarati bani golle bodo ma anda na halle anda toro nan surara minna kata toro no aga golle bodo yani batiyo be ga wono asubon mo yano anya hallina batina surondi sabu be ga o kem batiye bono ni ma ke dabari an kira sunu la saranga anda ku ara kanu sikki salli na atandi anda ku an kinya halle anda an tanya ga to tabani ngandi ngana ken to kunu donc kinni khere yama
nga o hayga ku be ko ni na gollen subuno ndi hinan ken riddatu wa nga ndaka ba golle be gai ken kana bono an ga nandu ko golle be ken kana bono an ga nda suron taw be yana kuma nan ngarati ken kana bono mat akram gondai ma haba gandai ma komen kamal nyugo ngandai awre ni ki yayi awre heti an na kutay nya bane an salli ken palli an fay ma an fay sallindi ay ken ta ken baraje bonondi osura qara lilla khadariri de serebe ga na hay sallindi ar alla kuta a ken ta sallim bonondi ma anda haramin fay sallindi be so to ken ta gemme anda alla kuta ma ken ta an sallim bonondi hinu sahande mo kunta di madan haramin yiga ambati yen dargene bo kumbiti diga mo himin go jonkoyni harami yige en paramtenni bati en kawno lahara ko tangono na kuya ya gaboni na golli surku jatene qurandi na hoburu ku jatene qurandi ni kutuba kamedi himbe go kusagara hombonondi kenni o kona kuni mogobe mo keni sunnan dun ko num pakarlanga kutay nga gollu be bono ni ar kutay ngolli bono mo gonde amma al mu'tazila himinu gal la sunna nga kunti ti ay kunti junubu qoren su ko homande kengo golle bono ni ko yire tege mo gomme yani kumma anga garabane an gollen su bono serega jene bane a gollen su bono serega fay bane a gollen su bono serega harami nyiga bane a gollen su bono kunda a hakar la ken mogodi iri diga me ke sagandi la sunnan dun gonun tida Allah ta'ala ti wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u allati mahilla kapenya ya ke bal golle nga bono mo andal lumida ira ya sere daga ni igala kanu kedda ke bidenga o ko ken kamanantu on dagen kamanantu kebe ona bes ona kutana su walla yo kiyadi ya hay kingo alla maga agara mo be ko ni ke golle bonondi ni ke golle su bonondi ke birenga ona to kem pakaya akute mo nga yimi amaga ya sawuni sunnan gonundi sere gana kara na to aw sallini aga ndani aw golle buro nyana o sawnde ngai akara na to amatubi wa amruhu muwafawwadun ahin wakinni kata Allah yayi andal lumada au ya hinama baslam ni andal lumada ka ana riga ti junubunga kini sunnan dun kono itikadinga ngalalim ni wono wono kunda riga ke aya kai nanti serenga nda golli sire be joppa taw haraminan kamma anna gulle ke da kewara harin nahilan ngandai nahilan salle man nahilan sume in misal ni anda wulu hasallin jopa misalle mo kebiringa aw haraminan kamma anna maara kewara kari kunna riya ke ayai yonka kebe gani sababa nyimi nahilanul lasili ko lazimin tehe nanti anda joppa ke koni yana mazhabi gumun nakati sumaga nahila ulu hal nahila nyuwai sunnan salle nyuwani adu kentana angana joppa kenta sikita wangana wajibi yanka makotasu ken lasili maganda imam malki adu abu hanifa bukunda mo nyiri bukedi sirega na kin joppa nahila ya kebirenga ango ken timani anga dumani ni hedi anga timani no danfara ngido menaga anga dumani ni ay kentano nahila ntano tanga na joppa ta dumain awa adumain nan kama wajibi ya kentano ba kew nyana sabuya na honu kanundi wulu hajjopa inga tanga na joppa ndara ka wala misalliya anga na joppa atti mai nan kama wajibiya me duma yin fitan kama wajibiya
كن قنقل يقول السجي ابن عرف من المالكية كين يكوني أتي صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف والتمام تحتم وفي غيرها كالوقف والطهر خيرا فمن شاء فليقطع ومن شاء تمم أتقول نيرونو سرغاندا كن جوبا إنا هلا إتما إنان كما واجبيا ناهلا صلي عند الله أكبر أكم مذهبين دي أركانه اللي واجبين قلنا كما أنك انت من نساء ما أتي ناهلا يعني نا أتوكن نغر همي يكي برايين ننقر هللا ناهلا سومي عند جوبا نندي ناهلا يعني كمرين أنا كتو أي فاردا حكم سكا مندنgan kama anta yigene khari anta minni khari aw yugo gana ma yare gana nga anta ngene me khari na wutu hajirin bakiye makiye ngatan mati darra sabura mati muye sabura mati wate sabura ndi nahilan sumi ni ngara honya na to gundu ay kenta de nahilan fiju anna mutu hiju nga nahilan nyani nandi nahilan nyani ke birenga duran ne winke da wu me ngara wa to kono ay adu farna sumbana kita an gollini manga tlaken pijuya nahila umran kaw kemmo godi al kabara wangande be gahiti gonda mai ken kaw kemmo godi al hijana an diga ko taso an mi al kabara wangana lenki kalli anda tabani nga to kunu bata nahila nyani ay mangara ngiru ketimandi etkafu mo kemmo godi an yimeti ko tabaniya manti bito hilya manti bito sikya alloti ko ta haqibe etkafu ni nahila nyani min nawafil khair nandi ketanna to kunu nahila nyini ay angaruti haqqe be akinti manini biranga kunyeri sallin nahila sumin nahila hijun nahila umran nahila alkaba rawangayin nahila alitkafun nahila a kukoni timmaye kinni siren kama wajibiya ngomati addu maye de nga himbe gani khairina yakutunga nahila kutunga ajjo pa halamaga golle no gondi anda lunganda timmandi anda lunganda maga timmandi anda waqfu nya ngira nge ka nda gorensu kaso nga kini miskinu nga minda nge nago nganda ho kitadi nga kini miskinu nga min ka ke miskinu na unyari maga luwase kini nga min tege ganda himbe maga indiga so kunu ma ho kini nga kiton tu waqf kidi menu ana mobili ngala kilendi sofere ngaya ango san lonade serebe na katorno de kota songora ga sosi nda ke mobili ko wakinya kanema aganda luanda kota be gari aywa ti qarato kundu ani mola hina nyime anda luanda dumandi anda luanda yimega angana tina sikini kote wa sikindi ida sere maga kanu ko sire jopa yore tinga na jopa tingo kananga makata lagarni ay kunyeri angana ku jopa itimandi nga kumani khalle kenda ke ngaji nan kama anabu kunyeri ya akute angana tambino ko ba to kunu bismillah ولا تهنوا الإسلام كما الله ده أبو تقو كاهرين كل وقت سو كتصلهم كما كنا ده كراتوان كون سلامين أن كوني كلام كون أمني كراكنت والله كراتنا الله تعالى الدران كبان كوني تدي مندينا أرو يدينا كبر الإسلام كل هيدو قوري الله غراوتان ما غاتي وقت سو الله ما كبا wana muhadana nya wana marhan sigindi wuce onge muhidi na to hari gaje nguro mena amaken kaba nga wakati o wakati an kunyanya kanundonga an kunyanya wureran konga anti wadi so wana suluhunya ayti kama to kinya man sabura allati iran kunyanya kallangonga inan kunya deman آية بيقري وإن جنه للسلم فجنه لها
نعم التي أيوة كاهر من ميل كتا سلوهنا الله فاري أنقم ميل كتاي نعم كن أبوي يادي كتانا يعني كنتك آية جرني oti anke nange nyen maga to ka mun wakati su nani andan sendan panga alla tira sen kina ira hankan kina nga iya gandati kebire nga basin dadi wa ken wure ni iya lini dungati hoy goy sisa o gara himbe muni ma ga bara e haga dungati ken way sisa bismillah ولن يتركم أعمالكم الله تعالى من يغوان كل سرم براجين نغسن دي إنما الحياة قراتون غارين تاغوا كين دي بينغني إنما الحصر نسولة الدنيا كمين أم بنسو الدنيا أتكين مثالي أتكين نسانغا دوروني أرو أبا سغوليني وإن تؤمنوا أغنى توني ننكن الله كين الله غرام بينغا دنا هي سيريغا بريك لانغا ساري مانغا كراسونو دنيا كبرينغا tongonde pibe ga ngarin tagundi allan kanne pibe go ngarin tagundi kin togoni lagarantu ko ga tikenga ngarin tagundi ken ni alla tiken go de sange duro aro du tampinde duro do asrena hay kona munda ihina ya sanga duro kona munda tampinde ya fuyi sereso kebrenga ko ga ti Selama kumpia hoga ti Allah kan nehiya Allah ti kensu sange asun tampinde tu ibira kome sugula asumma ya dunan binga bismillah yu'tikum ujurakum Allah na barajun kina gai ولا يسأل Allah ma ganyaga aga na buruma de kara gurun kininga la ati kara jakan yabudi jakan ganin na buriyai a haqqin tuinteni na buren suhe abakan na buriyadi haqqin tuinteni na buren suhe na buren nake haqqi wa ngan nisab sira na buguni islamin ndi himbe tuintenga islamin suhe yani komen wona islamin ngana yahon su ga jakantai abaka wakati ya wakati be qirqen denga ko tasuhe wakati suhe akinni hono ay ga himbe du qirqen denga ni leminda Allah ma jangana kinai ka parlementai jangana kinai ya kenda ma jangana kinai akinni koy anyi me mare islamin ko amme adamare mu kontonto akinni kumi kebrenga aw komi Allah na gure na maga atan nan sadaqandi ammenuma atla garna hoy walla kutan kam na gure na kin haqqi yugodi annakin haqqi yugo utadi na kin sire haqqi yugo hane bismillah إن يسأل Allah ganda ganya ganna burunga karata ha gurun su ko mandinga ويغفكم a kinya ga kampan kinya de تبخلوا kinga na yabane aganya bakhila gunu ويخرج أدوان kinga na yabane bakhila gumu silama gumu monen bugundi ni aga sondo mundi yani mone be ga aga sondo silama gumu piti hoy dina sirehe goren pinga na wurari bane kimmune ko saka bugu kebrenga wa min huna ya sa silama gu Allah mat gure bunde kadi amma sun ya islami anna gure gini amma la 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 gore bunde islama wonde awaji min kampani na gure nganda kin hore islami ma haqqi yoy kibren an gaja kamboni kin jaga ka kinira nyene aro kin mo nyene ginde igara nya mo to nadi kinni o kin o kampanga o kutungana gudu islama gum mo ne morno di anabu bismillah أنتم kuyemu ngodo kuyemu yayi kamana an kunkuri kudagan nafaganni Allah taala killenni فمنكم من kebrenga yemu hayagadi يبخل kungo kutungana wono yemme bega anda kutungana kunya annama kutungana kun toranga ana yimme akamade والله akamanna to Allah الغني ayani tunkabananga de وأنتم anko adamare mu الفقراء angen hatagin donga de Allah gati kharaja kam bondi khara bondi de khara nafakan de nya gundon do bangayndi kharanya de ken ko ni halle angul wonum payki ana ki ten qotondi jakkan tabaka nan qura antaro ni roranga
tan serebe ganda kinya anda nyanyi mede Allah ton al-ghani wallahu al-ghani Allah ni bananga wa antumul fuqara an kun nyani korindonga ya ayuhan nas antumul fuqara taga honsu wallahi ni Allah taga honsu bin nisbati ila Allah fuqara taga honsu an andiro Allah yimen katume o su korinde nga taga honsu tanu himbe go banna on kelima adamar men bani kiya sabuni korintawo Allah wa dambini katoku o ku be go wotini oni bannanga ma o be go wotini meni bannanga de ay o ku yimme an korinta besu kutu ma banna o khirina parce que iwatu ini korindoni imam yakhri banna nganan ka hoken su ko denga de iya banna ko doya adama men bay o be go me khili banna o be go tini o yimera to ni bannanga to yan korinta besu anyi me ganda kita anna simme leme nkismaru nkogonu ngiranu mpabanu manu ndebe nkunda njamane an wasimene ko hakaran dan wasimene ko suya an garanda kitina abada nanti Allah kisuko ma dem boten sono kini hakaranta sirunga daiman khairin wa hammi wandi anga munda na nya ngani me watu Allah tanya kebirenga andi korinde wa mi korinde antumul fuqara amma taga hokutu kunta bannago qilli nga ihammin da hotana gai hare mani imari hawa ma subo mani kundadi na mani jamane di indo nga hawa wana nyime ko man kallen Allah et okube gawo ke mo ndambe qilli o yan korinta besu kenni hosi hakaran do nyime bismillah wa in tatawallaw illa ganda halakoy baka Allah ya mariyege yastabdil qawman wajibi Allah nasiru harahu kengani an kuntanai na kumara aga plasindi wa kengana nyaka kuntar ninya ko an kummomme batumbala wonni de karakentu kin lahidunye Allah la kini Allah faringa ke khitabu kini baga ndeni sahabanu sirima awakini kum plasimme Allah gara martaba be kiniya kebirenga harawunde ki hasilun bil fi'l aw nyana sahaba nga ko nura Abu Hurairah radiyallahu anhu adibra kebi Allah faringa ke aya khara ta gamatto kido Allah farin balle Allah wurni aga haraw seruya kuntarinya an kumme to kimbala woni Allah faringa aya ke khara iti Allah fare arni o harago koy o gama golden surondi kinda ni Salmana al-Farisi aw taun Allah farin tate Abu Hurairah ti Allah farin da Salmana arato gen sampa ati hada wa ashabuhu ati ke Salmana Allah warna harago ke aro ke gabu no kube والذي نفس محمد بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لناوله رجال من فارس أتي آغمت المسلمين قرن كما الله ورنا هراغو كونو يكون تنيناغا ميا صابا ننتي أرني أهراغو كونو يا سلمان أن الله فارن تاتي الفارسي الباحث عن الحقيقة الله فارن داتو بين سمباتي كسلمان أرو كيكا بونو كوبي أتين كناتي كمانيا kamane be Muhammad Lamin nyunkinga wa maga an anda limanan ka unjongi na siti selin jaren sanenga ati wallahi yugo qoru faris i wasegene na wutuna nyankata awi alaihi wasallam Allah hin yakoyne ke ko da faris wa ma faris da hangama be yimin hangama buren campagne Allah faren wurin biya kate au Allah faren bataliya na bogo riwayi wona haren kare be wati be ga worni Allah faren ya oke sallallahu alaihi wasallam ogo duna ber lendi
aw tanji kero halle sine baka biri sado sogolo do mahango sigo dunadi farsan konta kandadi atongu ngani kebe ya aw srenga ni himbe ya anwa nyini iwodo kinya batte daima lengi manya Allah farin jondi de nga arabu nu lengi iya na Allah farin dinan da jina besuya iya na Allah farin qoron da dinan jina besuya iya na salama ndu ko dinan da besuya tambe sugo islamin kamma salama kamma asu sabun arabu ni kere kere ya maga himbe nu go jazira nga kere ya maga himbe nu go jazira nga iya na salama bo na sanki na kara na hisu nyama ko wani islama wunde mande ar islamin wunde mande ar Allah farin kanuye ra suka mande bonondi nga faris iya na do Allah bate alungo serebe da amalungo serebe da iya na do Allah farin bate iya na do Allah farin dun gonum bate alungo serebe da amalungo serebe da ko bure mo besudi nga iya hosurunna surunda bezo serenga lenki iga barani halle ko ina mare Allah di haragiya lenki islam agunti anda ko dunan no kono ko aganda buru kumbanginga islamin do kayin sari Allah khaya anda buru arabun banginga islamin dari nga Allah khaya kilma ya kahiri basgi ando sere burenga ndaka wona bonondenya kutina ndia kahiru ni nyimme kutundengi de kilma ga islamin parce que bononde suganya ke tansege sine no gondi ikundo kahiru nyana agemundi na nya islamin jamba suganya ido kahiru nyange munanya nga kinyam ko ni jamba ngiri yang naso adarondi de ngalli igara yimbe be kumu asage lengi kati yime o sino sikibaka allengi manyanyam asage kati yime iga himbe nyana islami kutunga imisirundi idebundi isaganundi asage lengi kati yime in qalaba as-sihru ala as-sahir arabun dukuni arno kusindi torang Allah faringa diga men koni Allah na diga men kona nyana de in tawallaw yastabdil qawman ghayrukum thumma la yakunu amsalakum bismillah bismillah الفتح سورة الفتح بسم الله الرحمن الرحيم إنا أكو تنغانا فتحنا كسورة مدينة سورة يعني تنبلي أدو آيانو كبياني iran sine tumundi Allah sallallahu alaihi wasallam ar wujine do kamunna gat serebugo isahabanundi iwara makka umranga makkan kondi kaba ni wazul hulayfa Allah farendo tanyere nyogobe nyigari hadiya aw jamake ga kalle kamunyeri nyogobe ya kinya hudabiya antintam makai aro makka na yan karabane Allah farina Usman wara tallo makka na ko makkan konda ikew iri ido jama i worni bugu Allah ka barkante ke ya imari gajange sabura in Allah farin bugu no asine tumundi Usman diga ila Usman riga diga me di huye sabuda
iblis sara sanqi sahaba ni nandi usman ira kari ken non qusu alla fare imari gajenge iri umra nye nga ken non qusu ira lime nyilla alla fare nda ko sahaba nda kebire ona nya gajenge ori umra nye kebire nga koni nyonkinga gan alla di fare arjanna wanda ollo o wagene gajenge ba haren tarigine anta kalli kiya ke makan ko ngawat ke be ikanu ila usmana wala kebirenga idi sulhumun alla faran maga waga annari angorno kebirenga ngo bitu sikinyana yire andan sahabanu namu yenga nanyime ana yon kolansi nan kurusin di kebirenga o sagini mo kudigam iri kukoni aro digam kutubenu ga warni Allah farenda ina mu yenga sa ado sahabanu awa niyen kulanun si na hadiyanu kurusi ni bora isage isununte aywa i hajun surumbali Allah ra lamuru ina butemura na sunuke digandi bakiya kebira iddigante sa wurondi kebira ngake aywa ayanka nani iwo kira al-ghamim holengin yugani aw asfana kane makka do madina naga inna fatahna laka fathan mubina katta sura kella garenga asuri ke nguruli Allah faranti ati wuroke Allah rasura yankandi nke o sura ke mundanga kanunu dina kiyenga buhoya kinga ko jamalli trinki ara sura ke sukara ajjupa wati awajjupa nati Allah fare mo on konninga o saban da sehen kutuiti Allah fare nyagali nganda Allah ranke mo on ko anda ara Allah halam banganda kebirenga o kawa munna no kallentu kebirenga ayat kutinyanka ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ما قوكين فوزا عظيما أن غانق الإسلام أيقون دا يغري أغنار أرجنة ورلقوا ورناوري وآية مورن كل غرم كبير الله فارم مغنطي صحابة مغنطي هي بينو غنيا مغنطي الله ري مغنم صلى الله صحابة بوتيم مران الله فارم بوتيم مران en siraw gili de hoygoy anta kitana donc atuna di kemmenya Allah farenga Allah fayil umran kanne ma maka kambale tantar Allah tan sabaran sabi arabaya nya nan di ona ya gadenga Allah ga tantumi atumi amalu ngosurunda himbe ga dangi umaru be ga umaru ya o wasane tikimba ne kallen konninga kinga ko en himbe ga umaru ga kene kim men tali senda agoro on kara indu ngin nan kara kim hasamani ila haramar me an hiyo here kutun asrin ni an tasru namaga ma hosikan gane maga nya hobri an khairin tade khairin go himbe di kin worni an gabari ondo hinun jopana wodni khairin go himbe di arna Allah kutu ko so ken konde ngaga ndey yana fisifa sana ngai ni kemo diko ya an wanya na ko uga mungodu wa uke on ko banan simme kebrin khairan tade kin Allah ga maso ndin ma nga o ga benta simme kinga anda fisifa za aw kyani de aro kunda bugun na nyi megara duwa be nya o mu ni ken duwa kebrin khairan tade ya ji pandangi ni bejin khairi ga wari arna sun arna Allah kutu in khairi ga ndari arninda Allah to ni be ni ndu ni te yangi me ke mun Allah ma nga gandar ni suro bane o so mu ni kinga on simbe kisu menya Allah faring sallallahu alaihi wasallam kisu menya sallallahu alaihi wasallam wangane hay kinya wasay qoremin Allah yimira kiriti wasay diga muku no wonde iro makan ko ngage muhimbe nudi asu halle khairin islamin nyada
asunya tora yimma kango nyimme kama koma gorno mobe iga dungeti alla la kutunga nan dungeti akitenga anye ma khira qore anya andai kinya sine tumuninga nyerundi segundi anya kamo alla farendo islamin li untamido hillo ima sariya iti ga intari na li debeli ga mobe ga lida ke qalle haren diga ngurni li umra ya itadar la tariya qalle ya mo sino hilli bari walakinya ballim makari munya dangan khaybaran bismillah aku tungganga ora wasandenya anke mawla min dangani na tullenkiya na lawra maduna gari wasaya abangantini koda alla na kafari ange dangani honga angarakin kanda gille anjunu bunga ado himme angarakin dugundi gilla anjunu bunga yani anjunu bunni hangaye junubu yumaton qalle ba junubu dalla farini mi wala ken ko nan qaso sisa alla farin tiganteni ne atanganteni me komun junubu ni aya junubu wala ken mo on ko nan dangi onta tino sagana ken akari bismillah koda allani neman timmandi ange mawlamini kamma anan kanda tikinga killeya kentelum dengani Allah taala nangen demati jihadikeya demandeya kengani awa demandi ninteya la logon tagudo katta enta kem palle qari Allah yani kamaninga adam ma hawu nyankandi mu'minun sondo menni de oti sagante en sura ke yan qawru bani kendani himbe nu ganya kenya Allah ya konni aran ke mankan kore do ke butiye kore Allah na yimbe kare de na ga ko hakare kem balle ke me yimbe da kala ke modi ida ma hawen kina ga islaminu koda ina jidi to munde ya kapati to munde kasenga ito ngoni ndeni de ngali manan ka ongo jidi ni ti golle sere jidi awon na ga sinika ti golle sere na ga senga keni sunnan dun kono aqidanga limanan ka woni amma al mu'tazila udli manan ka onda jidi ni anda na ga sini akuno rono abaka allati liyazidadu imana ma imanihum isa hunde mo Allah faringa nan kaso me gari qallu wara qarinan to kida sabare ke batte iri to mundi se donc kunna kem batiyenya ken qani batiye tanay ken no ko wili nan ka hon ينعم كان كلا كل كان gini odi besu suno angana Omar qallen bay kibira amo kutun qallen digen tunu ken nogoni baza kebe ganya aw sondo mum milandini aw sere nuguru samunu e kahirunu na lo odo makana on sage nani o makni on muradunga kinyin kembal sinemanya kahiriya ndani jaman ko ni haqiren kambi inyogo Omar qallen bay ay me wala amna ati ngiri kata Allah fare ndi Allah fare an kempiti Allah an minyi mewa ati ngiri kini ndi yalle o ko anda tun kama o konungo garen kama ba ati naam kinyen
nda dangane kebrenga nan ka hukai mani sabura ko ko sara wuran ke mutun Allah faren tinda atin kini Allah faren yi nta kutana awindi mana ndi Allah fare yalli ange mai gara akoku dangane nanti o worni alkaba o wara wangana atinda ko nga yalli umaru nge gara kanke ndati orni yirigawa yiriga kallikani wa ngati Allah fare amma kinkida kibran Allah fare tinda adi umaru nge ga ta ngorni alkaba an ngorni nga ta ngara wangana atin bugo Allah fare ma ngori ma wala gamni atilli abubakar yande abubakar yalli yuwa ke ti annabi nyime ngawa tongu ata yali ndi yalli o ko anda tongu kamma o konungo batran kamma wa ati kenyen ndi yalli mani sabura o go sara wurran ke ngutunu o dinandi adi umaru tinda adi abubakar tinda adi umaru yuwa ken Allah farengi anti kaman kutana de wa kaman ngade mana kebrenga ngo himbi kana umaru yuwa ke ya mariye kelliga maka sogi de wallahi yuwa ke to mun kamma ndi abubakar yalli yuwa ke ma konno kudan nanji orni alkaba na rawangawa ati na'am anya konno dan gara konan ke nan ndiri ke kalle kani wa ngata dengan inti amakin kinda atinda umar wallahi agara kanda an murni alkaba an ngara wangana mungkin umaru ibra kutunga wa kuy wonu hada mare men tabi'ani an tagge manga ko sirin dagge manga akem banni angati onkara Allah da oto dugi kebra osiki mani hasa ya o sawsu Allah fana sawanu Allah dungengi ma o yi mo gonto nu doki hada mare min yi nga kendi mo so yo sikido Allah faran balle yo sikido Allah halle iwi qalle ke tokono na Allah qalle kenya iga nanya mo aga nasigi Allah qalle ne kiyay bananye yo baki qalle ne do islamin jukku sirini kinye har man ma wonga nangara do kilewe awa kendo Allah diga kilenga ma bana su bugan qalle kedi anna to Allah qalle ka ken saban duku umaru lalim nunti aranke trinde sikka hede ay awa munda iganta himbetu ina kenyatu basranda hosutu aganta himbetu awa munda ina kenyatu kengana dangi umaru besu waju kontu islama un kallamunde nyalla da daiman ar kahira wullo ne nyalla da daiman kinyalla da ken na jugo xasse ken na dangi kabako nyugoni abubakar jabu ke haymani aro Allah faran kallike ama ko ajondi few hare ma kara few nga jabu sumbana nanti mana ndi bane hede la filmatin digamu ni wona bane isuri mbana kempede ko ni boko nyime Allah faran ngara ajabi mobe to qote beya abubakar khano kempinde jabi ni tigen qote bane kini kabako kore in kina mani ko ni kinga ko ni abubakar radhiyallahu anhu alla rabbira qore kine nafasun ta qore kine atwa gondi na jidi qore kine allah pindi na sabati qore kine allah pindi la kinya arna dumi odi sumka daiman alla gara kin ko mo be kinya thariya hinain khairin koni
alla farenga kodron aw bakar yankon bismillah ila alla kin yasagandini ikiana kima hawye kinagai walillahi junudu samawati kampatum kurinyugum alla dangane arongunyen kurinyugum dangane allah taala magri tuana yidi tagahonunga amagri yagani gemunindane hakaza yani an kunti agoro kallinya gadume ubi no kamuna gadisre asuka humantenda baya anga nabu sirbani al khuruj an al jamaa ajupike yubani yayi nan bugu jamani ambane ajupike yayi adiga mugu imi ko men kirken wure ama baya gebrena nan bugu do jaman bate ajupike yayi أصل الخوارج أبريم مدينة نكرام مدينة أنيم مناهرية تي كمون دون ينكريمو الله ما الله كنا الله مرينا دينا كدي ما تانكون تناي لا فعلا يعني كن قولني بسم الله ليدخل المؤمنين إلى كينيا إتانا جهاريا من سابرا koda ina mu'mina yugullondi aro mu'mina yagarullondi arjanna ngorundi wala laqum wurunu aywa aw ayitunda sanka sonumure dumanu niya arjanna geni ita gana jihadi nyamani sabura koda ina mu'mina ngolle buru nyamba idangani nairundi arjanna ni jurubun ya kenya alla nindini taqin aziman ken qorini ويعذب المنافقين da kinya ko zabura ina awa munahari ina kunyangan kata aro munahari ina munahari yagarun yangan kata المشركين ina hillaka bana yugunyangan kata aro hillaka bana yagarun koni kunga kunya ni gike buri gikanwa ti Allah taala gike mpo burenga دائرة الصوت munahari zamani Allah ta Muhammadu de mana aro mumunanu siribenu aga mununu naga anaga toni logomai aga wuru baki debenga agari yeri aga tampindo an gundiga me kama me tangu ngora kundo kungati awa keta ko ni makan ko ni so ngita keta wa ga su kalli keta inta sa gane garewo adhannina billahi dhanna saw daiman allakum buru kemen bi ke burenya ni ma kata allakum sunna inda hiyo hijoba ha keta ko ni wani himbe duga ke keta ay hinye me gedaw ri memba gwadi manari Allah konne barkin taadi Allah tada bate Allah di manan tada bate ajman gabo mo anna burenga bo mo ahanga gabo mo Allah ko mo khalasinte aran har bani yani bismillah دائرة السوء الذي روانغاندم بوبرنغا أني يا كما أنت الله فرني ساون كما وغضب الله تعالى بتو منا هندو إلا كفان كما أري لانغا أرى جهنم السوء إدغني جهنم بنو مصيرا لغرنا قيل ولله جنود السماوات ate kampatun kurengu alla dangane arungunyen kurenga dangane alla magri awannindane magri gemunindane de ala islamun qali aliman hakiman alku qali azizan hakiman alla nindana makkan ku ngana gabo mo inda semi mo igay kara mo alla wini awatu qa iga wini ni mo be بسم الله أقولتونغا أورانجي ماولا منقي نانيا شيدانغا أنيمتون كمال لاغرا كوتا نانيا نيغالين داني تارجاني نانيا غونغون داني يمبينغا كودا إنا تونغوندي تي الله تعالى أدو الله فارنغا كودا غنا الله فارن ديما أنا الله فارن أغنى درو أغنى الله سبحانه الله ينكو صوبانغا أدو نيلينغا كوبي هايكي
تعزروه والما يعزروه توقروه والما يوقروه تسبحوه والما يسبحوه كسوجن هاي كذا أروسا جن كتا الله يتمنوا بالله أنا تقول الله وتعزروه نعلى دينا ديما وتوقروه نعلى أو درو وتسبحون سندي أروسا جن كا تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه نحاي سايكتا الله فارين الله فارين درو ناديما نعلى سبحان الله نكوني سبحان الله هاي كرو ساجن كتي سويا يروينا ياينا يروينا تاينا لكن الله فارين دوران داروندين ayanga aduran de mande kini ke ayanga Allah faran darundin ni Allah darundinga adde mande ni Allah de mandinga bismillah innal ladhina yamubinu kunga wa angen qobol limagunu annama ina alla qobol limagun di hasran aha anga tindin do qobo alla farenga bane kemurin andan do qobo alla wa man yuti Allah wa man yuti ar-rasula faqad ta Allah angara faren koni batu bane kemurin anguru alla bate lakin bay'atu lakin alla gara faren ko nanti bashirun yani nazirun yani ahya bangandi ni abati yani ike bati yenga ayamarun yani ike yamarunga kina mani ko ni matonunga ona alla faren darajan qoroyentu na al qadran kallanka untu ikama alla maga anga na kinya hulani da anda nyinge da kinso amban kawa kun yani alla go faren darno mowe awo adron tawon simbindi katiya amati noqusu angani ke daro anda alla faren daro la ken sirema wari mendi tangu alla darno nani faren takendari faren qonna umma malu onda umma la angati alla ni bani faren lo onda o gawamma ma qonna o gawamma ma yang kai gawamma ma nyol limma o gawamma ti tagaho ya angem takendalla bindi الله تودا ومن يطع الرسول فقد اطاع الله اما تنقص من اطاع الله قد اطاع الرسول لا كبر فارين وسيلنا كم بيغان تكتين انتوما يسوني كتين تاك كوميدي كمان نغا كوميغا ما سوني الله فارين غاري مبرانا الله كين الله فارين يعني اسلام سو وسيلنا التي وابتغوا إليه الوسيلة الله فارنيني إسلام سوني كتشن أنغا مكينيا أنتر نسوني الله دنكونون غارين برانا دي إبراهيم بيع الله سلندي كينين سرنا كل وتهو إدو كما مثالين دي وكانن كيكي يا مرون باتنو أندتنا همبينيا مكينيانا ken wureni an baya ada an da ndu kubai kebe an nakel lahidu timmandi bo kinya mun dinan maka ba aya ke muradu ngal kebe yere wonni kala de bai'atur ridwan Allah kati dunye sahaba no menu maka na sabunya iri mehti gajenge ya ira yilla nanya gajenge ngati Allah faringati kunnuwa ko dunye tay kebe Allah aya nyankandi idunge ima idikenda bai'atur ridwan Allah gati idunge baya nyanganu be ma hanibiya dibe nyugani dibe qorehe kem pakatinga ani makka tati arum makka naga anta yang karabaka wala yang karaka gede nyugani no la dibe ke togon saw ken dibe yayi wa hijran kitendi me sore mo fere mundo me nagana yalli aswa hurumi ni wa masuntadi khilaf
bismillah يد الله إنما يبايعون الله إلى الله قبل الماء بلاغموت نقدر استعارة التسريحية التبعية والتخيلية والمشاكلة ندقامين لغو ولا سا دقامباني نغو بانجيني مغوبي مكانو نغو مغا حقيني عدي مغوبي bani nga wi yagala mo be ki xana go ñani yagala kim mo di mo be diga mu nga wu mi xaban ca na wonu mo be alla faren qalle kentu intenni bira kebe agati alla qalle inna ma lil hasr bo alla faren qalle ki ga wa yagala mo be de wa alla qalle en xana di kim mo bani yayi angara faren ko bolle ma bani kebirenga ango kentu ti mana o mana do wure de wa kem mo bani ka andan du ko Allah inma lil hasr ati bai'atu lil mushakala na logo na bangandi na qurandi na maka hagundi mu kanan sondo mendi ado a hakarendi ke suna mani ko ni Allah farin daron ta angara honya farin da bani aw kuma angara yikira بسم الله أجا الله تعالى كتنا أوي كتون كما إغاري كتو بيباي الله فارين غاري كتنا راكما أندو سريغا دا قبينيا أغنا كتن كيمي كم مغباني يعني أغنا تان دوني سريدا كانان كاويا أنان كتن باي يعني كتن راكما أتا أغرا كتون بيباي الله فارين غاري كتن باي كما نانتي أغا دوني تكالينا والله كتن غا كتن كموندي Allah ti kite ati kita ni me kite ni ngangira ngengo kite betu ken ko ne andal wonna imaga ngotin Allah lani be arabu nu kite facar ne tin lani ga nati Allah sembe arabu nu kite ba ti sembe ga nati Allah nema arabu nu kite facar ne tin nema ga bismillah فمن أريم من بي نكثا كينغر الله دون غرجا بيعا فلي أنما كن كمان هو الله دون غرجنا يا غرجا يميا كمان يمي بيغا أغندا تماندي تيهونا أغرى الله له بالله ما وكين كما واجب الله وكين كمان يكونوا براجيا ينقورنغني يعني سري بيغندا إلا هيركي تماندي anda nyanyi meda baraji khore wanda anganda atono yimega na lahidun guruja anda nyanyi me kama ayan yang kasabu nigi ngakoti qur'ana ayan yang kasabu awo logene amen su ko manden kebrenga na dinan kanan ke na baya ya marbati en kama lahidu timma en kama ken wurnadi na karamugo mbaya karlemma gundu mayen kama kin wurnadi na shehu Allah tuwana mbaya Allah di fare qadu yen kama Allah shariyan yen kama jukunu suru yen kama kin wurnadi ho gani hosre nan likata kamanin andange hosre ngamunda nkaw kapa anyanua kebringal nakel lahidun mutu ken su ko mandenga an anda timmandi anda timmanda nyi meda anda mbaraje mo me an anda sori me aywa anda sori nyi me kama ulenga sheikh lahidun soke tariqa gumun wurdun shartun soke wuryo wurdi gawono alla kilengani shatunu yuwa wono kunya konanda kun shatunu konten islamin sura nan kaso ngana honu kahuma me himbenu nyenga ko me haji suroni ni naru laghara itoke islamin ma awam pajum mo naru laghara ana kun kanda kem palle ana allah hin konne ni kanda to kenyana ke wakati wal ma ke mogodi ya sabura wurdi yo wurdi gawno
agari Allah komeya agari Allah tuana ya asuka mante mo sere ken Allah kebira kella hidu gutiye angara timmandi anda timmanda ni meda angara waraka ngani me kam sama can wurdi sharti no binu gawai Allah gara jikku be ko mumina wa kunya ka honte o mena ya sharti ga Qur'an bi zikirin gabe ne zikir no sikki be ga wono zikirin su go me mina no woni ara kun sikki yakini ya sawona ta wuti ma wajibi ngana wuta anta walla de Allah ga tanga da wallahi du burjanga ni me kama na wanga ni me kama de anta walle an ga wala wani mani ko jukunu bugu kudi wallahi islami ngana bu kun jukunu ni Allah ran kata baka ya daranga wurri ngo jukube ko nanda ke tokono an ga natin kinta ken tokono Allah tin to yen hadarra ran kata baka ko Allah hin konnu sikki sire ga natin ngende nen qoseni kay hi qore be go Allah magadnar lagra ara hi qore kabanga kenni shart nugu koniye allu halle wal mazgir ke koniye allu halle amma an koniye ngana kin Allah waliyo wali koniya kin koni kin haji bon nen complètement man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb allati farsanada ana ko yum matonda man siro sire anya yugo yawo anya yagare yawo anya kome yawo anya hore yawo anya islami yawo anya kahiri yawo angara woliwo woli koni keda aywa tana kaman tuyinditi gajange ngoida kaman naga ma digame ngo jukunu konnago ado zikiri ke konnago amma wali mi jatin konnago goni ken goni ak yan sondu nga bane hajum bono ya sabu sama tanti sere be gandi ke wurdi keri gana wara aywa Allah ro kapa kamanga ken palle in taga wula ligin ta gigini ken kamanda kari la kon ke mo yadi basa jukku be ga serenti ni Allah anda kinya wutuna bugadi Allah hin konu be ga pasu komenda allo kinya ranga bugadi amma ke be ga ni wolin jatin konnen koniya na jatin konni kin ha dunya bonin sai ya karakin kama bani Allah ti kin kama ni kika jalemani bismillah سيقول المخلفون سريني دو هاي مغسري كاتام دا تانغوردي مسونde na sharti ngo ko nanda angna tan dunga tayani inati irakina akoni halal nanga ta madu tay anyime wallahi dunya anga wato Allah wada am bai wallahi dunu nyugani himbe timmayengo wajibi ni utunda nan kama anga wato Allah ta daga ni wallahi du be nga na timmandi abaraje nganda ko wallahi du sirkutu anga nda gujaga anda gudu yangi me kama ko wallahi du sirkutu bismillah ati wajibi digambali numotini gil angen dangani gil madina tateggu kudungonuma agandari hadabiya aganda sagirni wodi togu na burunya no sugula Allah fare aro dun kono makata baka Quran katanga anda kafar gisumundi nyaw dangani allati gari iti gara tina honya konni ti nenu matana yahay mundida kem ponta isondo mundide ira luzura begede tumuhe ina buremi sola idun gono mi sola
ya rasulullah ya ngutini dangane فمن ya muliku shay'an kuna hunne marana an kun dangane billi allah إن أراد Allah ganda tora lamuru ti an kunga kin serentano ne أو أراد نفعا manda Allah ganda na halamuru ti an kunga kura wotinan tanya na kin serentano ne بل awara Allah ta'ala magri yingane ti hunga ago kin gollini an kunda kebe ko an ta kan gonde Allah faran kafar gisu mun denya na koda mu'minanu amma an ku fala an kuni muna hagan ne bismillah بل awara ظننتم an kunda gigi nanti faren ta sagine ado mu'minun ta sagine kata yi korenga abada agara kasimma وزين ida ke ذلك asuran maga في قلوبهم. aga sondon burundi nanti keta i medigay du kini yamma kay wi nyamana agara kasimma nambara kapalla faren jamanga wawanantum agara gikenya gikke burenga an kunya seruya aganya sere halakin to inde ومن ona gikke bure asre anna gikke siren gigi islaminu ona kinyana khairinga bismillah ومن wa manati yemmen be لم يؤمن kenga matongondi بالله basa yunitin mani kahirun nya daron ta woni ma al islaminu logon ta ko mi wotini ma hum fi quraish illa akilatu rajulin ujeno kamu na atiwo quraish nun goni ma ko ni keni sirebane yiganda ita keni sirebane sawan boy iri duro kallen kitedi imasimenanti alla woro farini jaman batte masimekenga anga simekenga anga to keni jama hore ke jama kamun sikido tamundo sikonda quraish ubine ngari kane ke jama kenga yuno kamun atiya kenni hore bismillah ومن ati yemme be لم يؤمن kenga matomondi ta Allah taala bayna unga ali faringa ogo tunganga oda sayiri imbenteli kafirin dangani ولله ملك kampatu marandingu Allah dangani arungu marandinga da Allah o yaine yemme dangani agar ya haya kanu kenda aw yemme yangan qatana agar yangan qati kanu kenda Allah taala magri qafarana gani aruhinna gani سيقول المؤمن wajibi kudigambali nuwotini إذا انطلق bira kebe aganda sage إلى kat مواد aganda diga katta kanyama kita dingirai kingane khaybarai bira kebe akiganda kidani begu bo khaybara ya wonyana ki halle sisa aganda tagawrano allati kenne kanima dingire o kinki nagai woti nagada ذرونا aro togonunga ona batu ona gen kaniman kita يريدون ila muriyenyani imparagundi Allah taala digamenga قل wallahi dunyani khaybara qanima alla la kare aw hudibiyya dungunya la khassatan kare ma iga diga makka umura manya ila jihad mundu alla ma nundida kebrema alla warni i harawo tike anya halle nanti dungi maga anya halle nanti ri sondumu maga habundi anya halle nanti da ilimanan ka on jidi a warni na naburen ka hana kini ya khasatan akoto de akoto awo gillay Allah wa sallam ati qaron sage on diga makka ono hadiyanun bora ono yungulanun si wajine aro kamun na gati sere somagri besu dimiden da undemo asagari ono yungulanun si ono hadiyanun bora on diga makka sere somase besu bara anuru samudello lisendi aka kuma bewa magano ummu salma radiyallahu anha ara mogon masalada yagaren siri hakaran tege ati mani ati Allah fare an yi min bugu an na sindana kiri ana yin kulansi an gana tila an yi mina an hadiyan buranin joba Allah fare bugu tilisin ne a ri sindanan kiri
ala yung kulans ay mera i hadiyan burandin jopa kem pakatinga serunya sa iwo mesini iwo hadiyan umbra Allah farimini Allah anwili minini wahay mo yankane komentano angan kora Allah magadina nga awo seretana wara yilgana himbe gani kure dabari mo adamare mun dabari mo jaman ka huma mo seretana wara yin wari gani kendi ken ya garenye aya kingen ken gara wara kille be kama ay gara kenya Allah ma wahayi kine tikenya la ay me sondo men seniye ilham makine tikenya ya garenya na wara ke kille kama ke dabari agaranya bani hajin susuro harware magandu daro kuma kutun rayenda wal makan ya garenye wal makan limini la kuntu Allah faran sunna Allah ko ni gani kallen ko usuna kenya ga himbe gani o me dabari mo nga himbe ganda Allah sorini ko tana wara yari ga kendi kin Allah faran sunna yasam Allah na ibutemura na khaybara na bure khore be ga keteno kibran na kenkiniya himbe nuga shedi hudibiya khassatan kare yama ila na bure gaben kita Allah farenda Jabbar bin Sakhr majalan kinyini min bani Salmata aro Zaid bin Thabiti min bani An-Najjar kunyi jatintu ilo tagani ndenga Allah farenda kungara atagani ndenga himbe nuga diga hudibiya ira kini kumba ne yayi himbe nuga nyino khaybara aka ga himbe nun tan ira ni yugu hilli halle yugu bane halle isunyino Jabir bin Abdullah kimba ne amayno ira taqengara koy himbe nuga ino iwa mun na ke diga mi ayilla kin sabani ga fi wodi kana bismillah awmutni dangani lan tattabi'una agan tadaru batide Allah ta'ala ruku kibari kadalikum agan ke golle mogonga illo gamari ara ko dangani nandi on dari tora doru honni kuya agawtina oda diga nyille mun yesa bura Allah ra kora ta na kengo wotini mani وسيقولون ميغا تكين جابوني أورا أغانوكو حسيدا هنا الله تونا جهادنا أيوة أو تورا هم بوقت نجدي كي سامنا كتو حسيدا هنا يعني كيف أنا مريم إنت كنت نسهيناكو سرم مغاي هسرين تغن وتيوت نكون الله أنت كورا قرانيا كما أسيين ديارا غبتي أغانا كين كوني يوتني أغانو حسيدا هنا nani diga yimen bitigenga de ina mundana Allah sai ka yilla ini ho burenya suturne wakati su ho sireni kinni ko mo burendi ga mo ura sirem magi ho siren ngara i woti ni kundu ay an qalle hegani Allah qallenga bane adabari bismillah awara inya la yafqahuna inda dinan famu ma ganta honne ya Rasulullah nanti amwatini awa digambalin ndangani gilli majina badiya dungonunga ahagati jihadin yalla gara gita kantara dimbateke untawo wajibi inara hakri kata seruya kungani sembe dungeya sembe qoteni kebirenga agana kungaja aw yuslimuna ma bigaslamahu walma agani kungaja walma wakati be inda haka jangen tono fa in tuti'u aganda batinya katabun gajenga kin kotanga alla na ga ku baraje hasanan kin sirinne aganda halaku kin kotanga koy mogombe aga halaku kin kane alla na yangan kata kin torandin kaza la hi qotumurni banu hanifa yamamanko farisunko ruminko aywa
hi qotu ngorni ken kotanga aganda jabindi ken hinyimi aga kama jabindi ken kotanga ko lengime ke bidenga hingo mo be ken mo bani yani بسم الله ليس حرج أتي جنوب اللي غينتا على الأعمى يمكن تكما جهادي دكان بلاغودي ولا حرج جنوب اللي غينتا على العرج تكون تكما جهادي دكان بلاغودي ولا حرج جنوب اللي غينتا على المريض وتنت كما جهادي توقدي ومن كبلا كنت خنتا دي أتي يمبي يطع الله أغان لا الله بتو ورسوله أدي فاري ندخله ولا كلوني أرجن نغورني ولا لكم نغورن أو غيرني يمي بيغا عند هلاكوي الله نكين ينغان قدا كن تورانتني ودا كيكوني إذا ما نصروا لله ورسوله يرين نغون قران دي الله دا أدي فارين دا أدو سلامين دا أن كنتو كاندي أغال نزولان سابودا كبرنا أغما هبرون سانقي أغما سروم مغنبون دي أغما نتتاغينا كبرنا أغال نسرين ngaga to debendi agal duran sabuda agara nya bunun ndenga nasrun sabatin di tare gandara mobe na hinum buru ne kati blagari ke brenga aga tagayire aman hakitai agara junubu nya kita nije gona sere sere darra garan ka ba hoyi hontai ngandar na ken ngonni ga aywa anga ko mana kebenya nan no gon qur'an Allah ri farno islamin nda annake ne dabarna أنا كنت أنا دوري كبرنا جنوب وانكم بسم الله لقد رضي الله أتي والله يدنقنا وما الله تعالى دين عن المؤمنين بكى مؤمن مالين برنيني يبايعونك إذا وانك مولا من قبل لما الشجرة يتمره فعلم ما الله تعالى رهونت قلوبهم أو كينغا وإسندمني فأنزل السكينة خلاصينا عرو لهدو تيمينا الله رما هوي ينقني إكما الله براجي وسيا كينغان تنتا ومغانم ني براجي كلمة كتري كينغا بني يأخذونها كلها ناجوبا خيبري وكان الله تعالى مدري ننداني عرو كم ننداني وعدكم الله الله سبحانه وتعالى نحكي أنا نحكي وتكني حدبية أو قلك عثمان أو أمنا أسوغن هنونا أروح لمكة أيا أرو الله فارين يا مرينا andiga harinya kinyandi nanti ikelo ido jamango kamballenga i worni umra nyei i mari gajangeya ana kinyandi awa anna ke hamni awa makka kana gensu ko mantenga kenda ni Osman kane yugo wono ara kempolo ya warara hina ti Kharrash bun Umayya al-Khuzai ara i min yugo min kine tandiga kata Quraysh nunga ana ko kanan gonda iri yo kamballenga iri umranye i mari gajangeya ira Allah farin yugo min liga na bura ira Allah muru yime yawa ini Kharrash yime ti wakali ngaslami birsanto benu gono kun kota nga kun li takerondi ila khurras wala ari Allah faringa nam on koni Allah farna Umar khuri tiwa andiga makka andiga harike ati Allah fare ati ngega mo be ngendaro illi onda ge mari ngo kanna imagarin kare basa nge haban karun ko bani odayi bun kabi
ken seren ta makka khari isunya islamu isubu quraish nun qawatu himbe ga bin kediro menaga konna ngai wokentu newyentinge banga kati ye wokentu kebenga ngande mana na yugo kumundu na kinanga kendin tinta kempa bankanguno kenni Uthman ibn Affan ke Umaru ya ware kata Allah faringa Allah farinda akri na mogon kada jope Abu Sufyan ay ado Quraysh yu mangonsu anna hareke kida kempalle arabata ni wokine an gana diga an woke qarana islamillah hundo benu gawno tan taqaddalana Allah worni dina ke bangandi iso lahiyana Usman ga jonkoy makkay arani Qurayshun gemu antarno igemu kene hamil al jahiliya kom Allah gorna ko da mobe ado sire hana bega gemu ken Abban ibn Sa'id ibn Asiya aro wakati ayanki singa na awari kane a setu a jondi akoy agaro kenya tangayen nogondi ken kare han nogondi ma gawra haren kinyandi basa ay himbe si kama ken gati ina tori kera ken sabuda akata haren kinyandi ni ira to kenda ada besu haren kinyandi besu kamandeni ngana ngamune aywa ngora ko mo be isu timani igemunde ngeni tan iri ko nan tarno iri gan tarno yaga tlawati kebe ala haren kiyendi al mustadafin ala bataren qarikam inati Usman dangan andal lunganda ampai alkaba hay alla rawangandenya annandiga amma alla farindo jamaa ay iri ko nan dangana Usman qawtini dangani nken takinya na ma Allah farin polo gandanya kenda islam no binu go ka pa Allah farin ay wotini a Usman ko ni nyali mo kenda akenda alkaba kita ni sagonya di ararabangandenya o kuma kita Allah farin wotini da ngewo Usman wallahi yokebeni anta dumin alkaba rabangana bada mo su gandanya domi Usman da haren kendi la hundokuya ken no gonya ni sa Quraysh nun da hardiga nonye alli haren ya kendi wa alli wajundiya idi hariga nonye o kuma dunya da annali ne oda kibare ngati Allah farno islamin numa ya Usman kari Allah faren de kebe on ta bakka yire ko mo ganda mekita ara sirun kiri yite kewre iri bayanya iga tlawati kebe Allah farin yimiri noge mbay ni tayi ngara kama ati noge ken Usman kallenga Usman be gan tayde tayi mbay ken be gara wara kama yo kena mani koyno ya Allah farin da tu annabi ni maunga nandi Usman makara ken balle hurenda bayano Osman imetini Allah faringa yin noge be waringe battindi ne kennan pasin kera harin yime ga yino nin tayin kini Allah farin noge ga waringe battindi bare le ken hi qoringe da Allah farin da adi Osman Allah anam pajunye anam paren pajunye kebrin an kitembai akitemba tedi igara ke muwa ne sa makango ikanu ila Osmana wara bosrota mitanani garo parce que wuji ne do halle sere jamanga beni be sukar ngono iya kungono i korengono bo tammu tanani garo nani kun kono madiga Allah faran kende ya ni gara kun suriga ila kun sura kapa Osmaniya parce que ira mu Allah faran di aganya kunu nya ke ikenta baka ira kadi ona ga jena e kinna ira Allah faran ni gomel gana bura hari hana nyimeti o ken kalli
ke yitte anyino Allah farin kiyendi Abubakar kiyendi Umaru wakati Umaru ramugu ti surungura salli yitte ke nokunga atinara kewara ibarara kewalla fa amara bi qat'iha fa qut'at Umaru tina kutu ira kutu بسم الله وعدكم الله أجعل الله تعالى رانكم نينا مغانم أيوا قنيما كبويا كثيرة إيقبي قبني أورن كلها فأجل هذه أهاي غرا خيبر رانكي أركي كنيموني لكم أنكو حدبية دنكو نندغني وكفى الله يانتكتني أيدي الناس سرون كتنغا بكاغا مغا ولتكون اللي آغا بغا مغناو لعل فارن كسندي makan kontoranga na kanu yengara khaybaran konson mendi yahudiyanu tamani mesu igawa lamuru na Allah faren jamba ina sahabanun jamba ko na kisindenya Allah yana kenya bismillah ولتكون ko sabura ke khaybara kanima kenyunte kenanya ta manjatindeya mu'minun dangani Allah gaji woni kanima tay kina gai ina tutike Allah na kanda killeya kentele mundengani وأخرى ado qani manu tanawunga agaman lani kun kamma hinande farisa wono rumi wono yaman wono shami wono iraq wono misra wono wa hakada islami garagajenga sunyana hokitadi kenso wa ukhra lam taqdiru alaiha kenso ken nogondi بسم الله قد هات الله قال الله تعالى تغنغور قدي تاسوكهم دنگا بأنها ستكون لكم نانتي كسورنا خلينا الله تعالى مغري لا نياني والنبي سمغنديني ولو قاتلكم الذين أغني يمغنا غجنا كونغا كافر أهربيا إني حل منوني ثم لا كم بالله ما يدي من دانا تنديني دو دغني ما دي من دانا لا تغا سنة الله كين الله تعالى كل قسني أكلم بي كين غداني وكاني ولن تجد أنتري حراغندني الله سنة قسنة هو الذي يعني مكان كو كي وقتنا إذا كوا يوسابو يغمبانو يورني للاستفزاز وامن الإسلام العربوني ni provoqué ido sinun worni ido gullanun worni woni qoben girindi allati igan kenna gayno kenyi himbono denga ini wurno كيف كودا خالد ويدي يورني مكرا النعيم كنا يعمل اسلامي هنا agari agara qobe ngari na jama ngari asage aro jama atu quraish nu ngani ati umma khini yade I jama ngabenni I sagenni ya akhiran ta undeni بسم الله هو الذي ألا يعني كمننا كف أيديهم أتيجتني كافرين كتنا بكان قسلام مغليني أران قسلام نغكتون تيجي بكا كافرين مغا مكة نغني بهانغو كمبلنا عنده دبي ينقرباني كم غني دبي نغني يعني جاني كي جماني عمل لغان كندري نغا الله أو حكمة قورين ينادي يكون مكة تقنان كونغا أنكم قهنا آخر جاني انتظروا الله فارين كتيرو الله بتي aranya man sabuda min baadi an kenya hon balle alla rangum kitandi aywa kahirinunga yani tan segi yugani aywa iri tiwa mundana mo yugo dabar islam nun jamandi
ayo alla qaranya islamin ndi su kamandeliga nalli kini alla farenga tan segeyu iri suriga ingarente nalli kini alla farenga iri hobremba ne sabura alla farenya hima ni wara ke fara sirenni jum kanne be gari do mena akenya sabuni goyi ndo serebe o me inda nyugo men bora ndinga harun kalli nta antar ninde bendi akam mo soronde ngo ngana ti mo be kendi tan sege sereriga kenta urabani himbe nuri menni bunundendo karde mbane arun na buri kuti mbane nanya he kuma hakrande anga tunu ndando kenta bana hakrande ango kanna ken kamaga hakrande anga tu ken kamane atan saunde ngo hokama gike wa himbiran kallenga ndabana ango kanne kyanya sabuya gem kannu benu nga worni iga dungete bismillah wa kana allah ta'ala magri basiran duqran dana gani هم ay bima tuhum ya'maluna igo kengolli ma ta'amalna aw kengolli hum alladhina والذين ikum makkan gwani yemmu iga kafirawo ila an kun islaminu kaba nan la horon misirin naga kingani misir la horon mandenga ila hadiyan kaba ahabu sindenni amma ka kinye ibura dingiranga yana kekanya igolli bure o watu de nallo agado alkaba naga nallo hadiyan do ibura dingiran naga o watu ila kanya abureni nka walaula rijalun adi yugo khoro galli gambe ungani tugundana yugunga ado yagaru galli gambe ungani tugundana yarunga ungo makka inyamin dengo kahirundi أن تدعوهم lam ta'lamuhum لم تعلموهم an kunta kulli manan ka kuntu أن o تدعوهم kanna aga magari dambu kundi yani ni kari kappa kahirinunga fatusibakum ma'arra gacce nangun kita aywa gillikun kallenga nani aga matuya kem palle oni dungene aga ni gaja o gama dunya aga ba watu aga ni gaja yere aga o katana kurle munga aga warno debendi aga ndaro mumina yugo ngono mumina yagaru ngono kirsunya gajange awa ahinga bendi de an kunta kuntu aga na dambu yugo nundi kinni badanga cenga maya toa kawani nan danya bati ya sawuni kini sabun yugoyi ogo masi gajen kenya bismillah ليدخل الله من ko sa ado oda nya ko sa abra alla na yemmel lonni ihinna yenni agara kanuna kello hinna yenni kala kinni mani ko no wollin ki kahir nun kurenni gondi kata tariye kungo bakiri kungo islama on lengi gaje ngana ya kungo kala alla worne kullo hilla indi aworno honro hinna indi agara kanu himbe nullo kata tariye wo kena sabuni goy awa gajen yake a madunyanya bismillah law tazayyalu igan farampanjini baka kahirun di oni yemmun yangan katana unga kafirawo makan konni yangan kataya kin torantengani yinde an kunga yutuba kamedi oni dugina kada agana jihadin yidi agarabiya aganya ga sagunyani di nga an kunta ketu himmenu gani tugundanu wallengi adu katta tarihi min go to nyina ngun daken kibe kharaga butemura kisuna ngunya da bismillah ezi biren zimma allah ta'ala yemunya kunga kafirawo بهم الحمية adam sasandenya isondo munni kengani samu ye dungono hasandi mogonga فأنزل الله kenni maniya سكينته o ganda gi muhimbe di tan ani mekinin kinya hosre saw
kenya hobre yo ngina hamiyel jahiliya ane gemme hori onanya anani husreni kempalle kenya mbala o yasreni ane gemme hori ona togono anani hobre nyeni kempalle kenya yasreni wa silama on pasande nyeni on ka ona husrenya on ka ona hobre togono ke silama on pasande nga hamiyel jahiliya o ganda gemu himbe ta nyi kenya hosre sawo kenya hobure sawo ay kembe gonten islam woni kembe gonten kengi mu kanne gurgandana kenya srenni kenya tiganten nan gemu ona hobure nya ay ken gurga nan gemu ona hosre ntogono ay hosre nya ken gurga بسم الله وأنزل الله سكينته الذي معه ينقني إفار مولى من كما أدم من السكما إلى يجمسلهن دي أو ساجني تاري وناري أيوة حمية جاهلية أي كم فارندو صحابن كده قوم كاهرون أو جمك أنا كيانينا أي كم كيانيا كسري إذا كيانيا دبل وعلمهم الله المؤمنون اللازمني الله كان كلمنا كن مني لا إله إلا الله محمد رسول الله الله كان كلمة من صبرا لأنها سببها الله كان صابني لا إله إلا الله محمد رسول الله هي أغندام بيندي أنت كان الله أي الله كان صابون وكانوا أتفال النساء ونيا إيام باولاندا تكي كلمة سنيا إيان كلمة سنيا دونغون وقا الله تعالى مغري تواني غونسو كهمانتنا كنا يكيمو ودي إجمو ونا غجنغي ngara sino tammi lakin إجمو كان نجدي هي دنتن أي وني awa hilla kapana bendari islami nunga ina sagandi islami be ganda bu awa makka tiri nya kahiri iri makka kenna maka sage kini bani ahillani waga allah farin nalli makka ana bitus kinyano anda irono adu harbane tarno awa ko woni ka janyu kaya ka he tamme he laboy akkan denallo adi jama'a ijam kode ila batagan saha iwotlana saha ndenga bane aywa iga tla saha ndenga alla faren la munu jamam maga o gemu kebirenga karo on sage wona hadiya num bora wona yonkula nun si ko mi gora ko ni mo be sabit wa ko ne ana siti igati ibe ndaro ona sagandi o be ganda diga kenna ma sage sabon de Allah fare ona ke saha kahirin ndaro yanan tubi mammakas awaga nkin ndari atubinte ona ken saye kata kahirin ngakari o kaslami be ganda diga ti bu islama wonde kenna ma sage ona saha Allah farnda saha tina sabunya himbe nda bugo kudi katiya Allah imana hinga manen qata Allah gara himbe qata umma tan kadi himbe nda bugo kundi kato kuya karakini ya Allah worni bu mo kinai na yuruba kinai himbe gan qoto Allah wari anya kemo godi iwotlana yugo ngum makkati jandal bun sahal ari hita kulli ari jologonu a progoto a bugudo maka wuriranga ari du seri jaman na islamin wa sahalu riqanne to kembe gani aw makkan ko parin kanangen ati muhammadu aw ogara kebe saha nga wan kitin hanabe ni kai himbe ndari anna sagoya wa otla bane ki hayga tlana liki ke akini orandiga Allah farati sahal ato matla sahan dinga hina golli mani mehna saluti wallahi an ga makke ko nikini on ta ho honi on ta gime hidi kare
Allah farendi wona gem xanne bin to gono digame yugono nan kaso kennan qoto ma kenni mani ajir huli atogina wa kiyana usman kisini aga diga harenga arabu numma angana keko serenda atoginda ken diga ngore agagi nganta akini nganta nga bos na hanga ngallanta me atoginda ken wurin andan lu yang kandi mo sri atoginda angana keko amenda arabu awakina nga kisko ma atinta atila onjuru hulaka nta to kanda aywa Allah farenda atanga nyana atinta nyana atanna kenyana atinta kenyana mine diga men qotoro mena Allah farenda to ida hariga yokumuna qiri ari jolonu kata makai abu janali wotini at islaminun jama aga win to kono yokumuna diga tinga ninkini hilla kapanwa ngadi islamin yede aga yaren tinga igar himbe nyinga tora do katunde be nyinga aga me yaren tinga kinda anga na wari bane himbe ga nyanga to Allah farenta da aji aba jandal am musommundu Allah ma am musommundu Allah ma anto kuma nga konanda Allah worni andu himbe nu gawno kemogodi a worni bura ka kina gai a worni yuruba ya kina gai o kuma konto de nga ora lahidu nyuga siti oro mena ga sisa o ku kani to gonyo islaminu o kunta jamba nyana unda lahidu ngurjana kewo o gem kanundi ara ke kada umaru giri ne kari ara se gabe ko ara se late ko in Allah gati huwa alladhi anzala as-sakina fi qulubi al-mu'minin fa ke waqatin umar qalli kalli besula umma ke qoni to gonan diga mo sudi ago ngene himbe anyake nga Allah gara awaso no musrondi ni maga hagundi atoko ke mo gadi Allah farili madina abu basiru utbat ibn asad quraish nyani anya islamiya makan konda yuhili wararni ti lida bate ba gem kan ni Allah farinda kini ya kiye kampalle nga arabane kari bane nguru Abu Basir adiga hangen selekinga atagun kibaren kinya Abu Jandali ya Makka adullahu do benu ga wono bayi kanu dengo haro gandari Makka gem kan ni yana sabu worndo bate ken ona yana kamo igara mugu nanti ke diga tago ke no ko bane sura Makka to gono idiga tago itago kapai imakin Madina imagiri iwo baka Makka intakin Madina mi wonyana tanyere yugoya sahaba ni yugo bane mo kam mo janko tanyere iqaranya inda muguti quraishi setebe bugu iwara jagundi iwara kaniya ni na burulliga ni nyogulliga inda mugu quraishi isetebe woni baka wayasinga aro marsandisi iwara kaniya iwo yoke mutunu iwo nyogomu mutunu aywa ikunu me watu inda Allah fare maga iwatu indi ku maga aganya kunu na nyakundu keta aywa i miana haren ki Allah fare nga makan ko qurayshinu wa munna maga ti Allah sabura aro qatin sabura elle himbe ndara nga keta nan diri tubi maga kino ha Allah ri fare ndo qatin sabura maga kino ha to maga no kebrenga kuna sharti bonondi imin Allah ri farin do qatin sawura ma akino gari imana bunu kenganya Allah farin da haren kai Abu Basiriya aro Abu Jandal aro kutu ti li Madina kibla ngari Madina
Allah farengara sahebe koni Abu Jandal Allah warni yurube nyando kutunda am musomundo Allah ma anya xamo anya kundu wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min hasbi adas anga kanu Allah ma Allah ga yurube nyanda anan ku mogodi mogobe aganta anta mogobe simba bismillah لقد صدق الله أبي والله الله تعالى تغني إفارنا على تغني ورنكيونا تغني أجر هم بيجا قنقندي أجتي يلي الله فاس صلى أنك مات أورنيوا نعم تغني ناكو ندي يرجعوا أما تيرجع كت كوي أدو كوي يتنا الله فارن كوي ستون شيطان انترنا دي aru animi mundo ke faran su kuye setan tarna bay kuyunni wahay ni goyay ikunda ilhamu ni gwani da ikum pin su tangante mo iblisai Allah farenda wari katib laga obaka iro makka ido sahaba nu duntenga gonni iri yonkolanun si onuru yindende hundi ya alkabara wanga ara ko sahaba ndo nyagali iga bugo arinya kundu ken qoto islaminun kamma munahaganun nati amati kuya yo kuyun kanya saw allati wallahi agar himbe wari tunyin igiranya tunyi wa unyana ka bismillah لا تدخلن المسجد ما غير مسيرني كينغاني مسجد حرمان دينغا الله تعالى نداقنو دونتو غناغي سيندانو غناغي ايون كولانوغا مدهوني نانو غناغي يونغولا نينغا انت كان ابدا الله الهنية سلوه كني ان كنت كنتو دي سلوه بحكي سلو تامي كسمو تامي نغوندي اسلام اون سانكي جيم كان نغونو lama un sanki nan diga no kunsu sahaba nun sanki nan lun no kunsu na lama un koy serunga ni waj on ta me gajana na dema no suluhu ke an habe ga wadi an kunta ken bismillah وجعل فتحا الله را يروبيا من دون ذلك كندو كي غانتا بانا قريبا كنتين خيبر عرو كنتنا الله يمنت إن شاء الله الله كنا ما غدروا لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله الله كنا ما غدروا الله يمنت الله غنداقل كما للتبرك الله يمنت كيو يعني الله غنداقل كين مرين إسلامي أنكم برسالين إن شاء الله يا قل لي akiten sa udenga amma digame ke halena ga wurninya hari sisa gani anna kuna insha Allah kiwa ko islamin taqabana mungu insha Allah kunninga ho hosudi aga wurniya Allah yimme kuna kewnyana atlabana insha Allah e Allah kuna kanawo biliwa kini no twindi insha Allah islamin nanya ikambar sarenga insha Allah anna kambar sarenga سلام عندك قورين يواني إن شاء الله كنا على دب قورين يواني إن شاء الله كنا أركينيا كويو يتكيا بسم الله والذي الله يعني كمان أرسل رسوله أقيني هاري مولمينيا تكاندينا أرتون ديننا كودا إنا كاندي كرو دينا كبانغاني دينا نكما كوني أنوننسو وكفى كبير أواسي كمو ينقى بالله أواسي تعالى شهيدا أواسي ننتي أنكني قفارنا محمد عدي محمد رسول الله هارينيني كن مبتدا كنا اخبارين محمد الله هارينيني والذين يمو بينغا ما هو كونغا كهو محمد يا شداء محمد بين الله فارينغا كون يمغا كونغا خبارين منيا اي قوتني على الكفار كاهري كما رحماء إهنانتوني بينهم إدو مينغا كيني كونغا هنا خبارينغا تراهم كاهري هنتاني مغا
yani igara qoto be nya saga inga malu da ona nya gajanginga manna ken sabu kahiri hinta ni ba kina sabu kimbal alla sori he fare sori he ay wanne ke hotana he kahiri hinta ni ma ken sahawani i mero me na kan pinne nya o medi ona ku hinya maketa makanyo hoya islaminu binu ga wono oni tlandi kum pinne nya ni di aba jannali digande agara digamu be ko kem pinne nya ni di agawin saga ni kata kahiri nu ngakari ngara himbe gemalle magu katunde no yangan katande aro sitinde anguni me yagentai imi islami ngeni donc islami ya hinne ni di kahiri makarinti di kini faran sabun ma kuto bismillah تراهم ango sahabanu kun alli ركعا ruko anan yangu aro sujudana yangu يدعون ina murunde nya na fasangun dawoya gilli allah taala aro dungay mundu gilli allah taala kani mundu nga kiyun jaronto urum batana kani ma kuto nga kiyenni jaronto nyani urundi allah batana nyani bismillah فيما sahabanun tagungan jenga في awo وجوههم iya galla kundi من أثر gilli السجود awa gilli sallim batenga gilli sujuden batenga kini mani noro nyugani ar qore nyugani iwotu yini tukunga lagara nanti dunadi kuni sallimi iya galla kumbatu aw qurana sallim bate aw qurana lagara aw tu yini nanti dunadi kuni sujudini kiyani imisalinga kiyani itagmanchonga lagara kota aw tuyini kari dunadi iya gallaku komi ganda wi batini alla da sogobanga aya gallakingo ngina mogobe aro himbe ga wi kengene intabara allan kanne be ga widi lagaran bin jote be ga wiya aw bangene isuhun kamma magana nyagala koy wotenye ya nani wotehe iya kare ngodo kebe ya ikulu ngodo hibe ya kinyana illahu ni sembe nyama muradun fiti ma yasna'uhu ba'd al-jahala al-marra'in min al-alamat fi al-jabha fa innahu min fi'l al-khawarij muradun fiti samun ton yugo kebe nyana du ko intongani na itangalla kempinandi ay kempi muradun kenni sunnan buye munya golleya himenu ka bugu sunnan de kunya golle ni kenga ini tangalla kempinani tina sawunya ti allah ti islam nun tag mon jengeni sujudu batengo itangenga hada min fi al khawarij al jahla fi al marra'in minu ka bugu sunnan di iga samu iga widu ko ini kunya golle ni kenga awu allah dun ko nun diga mundi ti allah farenti إني لأبغض الرجل وأكرهه إذا رأيت بين عينيه أثر السجود نكين تيجو مندا نها كوني يمي نغندا أتنغلا كنغري أغرى سجود باتلي mananten be nya batini ange manasale mananten min kama sima nyana nyana sisa ange manasale sima kama la hatun ko ninda bana hono hatengu anda hoygo mun nga besu kenni duzuye ken duzuye wa alla lahin takenga alla muradu ga takenga بسم الله آتي كم مانغدو كياني فارندي ساون مانغدونا أو موسى تورتني كياني مانغدونا إيسا لنجيلندي وكيا هيغني مانغدونا خري الله فارن قرآن أها ننتي ور الله يودا فارن إنتا كاهري أو ماكرني إنتام بيننا إن إسلاميا ماكرني نامبين صلي ado halale munduye alla duma killendi kani golle kani maanto
ude ken sahabanu ma ngutunga wo serebe ga gulenga neke aw sahabanu ma ngutunga ni alla tinya nin kallenga alla faren tinya nin kallenga kahiri makarin tandi islamin makarin andi salle halale mundi alla dungay mundi kani serebe ma ngutunga sahabanu ma ngutunga ni bismillah كزرع أتبينيا قوي أيوا صهونيا أغسينون دي إسينينا أقو سغرا قورون دي ناسم بني ماغو برغتنو أهايغا جرين أنسيغي أو إقران كما كم بغدي أو سوانا للغنو دي صحابة نقاني كم مغويا دي إجيب لكم مغو إتغنان الله هندي وما عندها تهيني أسين وغتي iri sembe koy soho na li gorangutu koy soho na li gabo nan kare wala koy soho inya ke mo godi ituguna nu nyani illa hundu nyani iri gabo nan sembe mo kama koy mo be konu ngara wali ina gati li yaghida bihim al kuffaru ku sabura kahirun nasnuti ora ki qabdena onko ku sabura kahirin nasnu parce que hosren akabati nan hosren soho bes berne soho ni adamare mu birene dabanu mu birene kampi honu mu birene kurumu honu mu birene ati soho kebirenga ke ari kabati na ogi soho hon su ko manden khairinga yadi kebirenga sahaba nu kan ke mo yayi iyanya soho sirenga tihi nana sirengari tihi soana sirendi sogo kutuna sirendi kutu kini Allah faare sallallahu alaihi wasallam kebirenga be sunna hanne yadi himbe dungeti yawo angina handi himbe ga bari magaw angina handi be su gaw sogana numa mobe sogana de sogombali be su kahano bakka sahawon numa ke mogodi bismillah Allah rayya munyina kunga tungonni igara golle surun golle gille sahabanu min yani libani lijins la li tab'id igonum pede min ke min wure gabene ke min wure ni li bayan lijins li annahum kullahum bi sifati al madhkuri ba kim ma an kuto sahaban so ke mo godi ke bila kin sahabanu ibe ga tungondi na golli surun golli alla rinina maghfiratan aw qafariya ado barajeya ke korengani yani sahaban su bin sahaba anta digananda annahu butu buradi anta gimanda annahu qoni anta gimanda annahu leb ni suqanu ni sudaro na diga kille sirengi giti suya asu golle na wara yuk sirendi asu kamande alla mundunte nyeni iduna mundunte he ho hoga wuru ido menaga asu kamande nda nya ijtihadini himbe nde ga gimu sawaba nga alla na kento la baraju hilio kenda himbe nde agama gimu sawaba nga alla na kento baraji bane o kenda ido onta bana har bane di alla ti iyahi sumaga ira barajen kini suya i qafari suda e sorno arjanna di Allah be gara kengo ara bagin ke daga ne ngozi ke ni hulani ya awakalen tongo aya kalin garenga hulani mai Allah fare mun da mo wasri anyi me yada ayin kalli mani ken angod Allah yayi angod Allah fare ni Allah fare ti o daga ni Allah fi ashabi kakanu Allah ngi sahabanon di wala taj'aluhum quratan min ba'di kamari nya qorodin ngi halede himbe ndagri kenne qawa digi turki himbe ndagri kenne ya la muruti ho buru kamari nya kinade akan Allah ngi sahabanu wallahi aga dubanen ganda uhudi gidemme kanyekini Allah anta kinyene ngi sahabanu imude tagandenga wal mamude tagandi sikandinga uhudi kanyemme buganda kini Allah ige sahabanu nyille hunje atamaro mude tagande baraji be gawa ida onta mekta o uhudi me kange kine Allah amata fulani wati sahabanu su
sahaba ngo sabati ni seresu angar Allah fare ngari akiyendi nan togondi tay an karaken kamma kin to sahaba Allah fare ni su katu dikin logo gumanga o mati inta hasumi wa hobrin tadi Allah di su katu dikin logo gumanga o mati inta hasumi wa hobrin tadi an kin kallin kan ga kendi Allah faren ka gumu annahu to annahu wala Allah faren ka rungo annahu to annahu wala sahaban de annahu to annahu wala kem piti sunna dungon itqadina Allah gari ko mo gobe faren gari ko mo gobe ken sunna dungon itqadina akoni men shi'anu woni wono kungo dam fara lono sahaban no mena i qasanqi i wonno qonsu sisa o yimme maare jamani ki wele sisa ngo sere maga marasa tike mo nambe ya ho gawnon diga kille ho bure ngari ko sire ngari ko dagaran karante ngadi ko nangamin ke ngadi i dagaran karanto ni wonu kini kum pakarla sabana ni wonu to nda ko ni joda bada Allah faren karan ko ni wonu to nda ko ni joda bada o manu Allah faren ka go mun wonu to on takko ni kun jori abada on kempe di sunna dun ko ma habi Allah to da Allah faren ka go mun ni aga manu ay anyime ay gara sabanu sum ma an ko to ke Allah faren pay gari su ko da kai kiyani sunna dun ko non kallen ki aya bi hake hayra sahabanun ma an ko to aya be di sigirin binni harafun su ko man dengade ishara gumunti bira kebe Allah gara Allah mun ina sahabanun ma an ko tonko parce que sahande mun yana ti ko harafun yayo alif bay tay tay kata yayinga wala sahande yana ti kuni bira kebe agara Allah mun na faran sahabanun ma an ko to kallan ka o be ga widi suroye be ga widi timma be ga widi amma magankuto abada magawo sandi harafin su ya wutunu ni magankuton sahatai kenguren in qora in dara in pasu ini magankuton ko nani harafin kuto halle kendi sahaba nundo Allah farim magankuto idaron tawo aw tuniti ke khane in al ishara ara sandi harafin su wutu ara mukannin ngo yanati harafu ara suutu na Allah fare ne sabunu ni mangutu tay amma ho to halle asuka man temu aya ke woni so lakin hi gore gibra ke arna dunga sahaban summa ko Allah ya gana o yiminu ado saranu ado kananu ado islamin suka mande ana su wundi kappa sahabanu ti honnan siragunga ari daron tawu qur'ana sura gillun nyime ira kuma anga wa walli mogobe nyime di sura nu hilya la haqaf adoke في الحقيقة الفتح على صوت محمد حقيقة دي كسون الله فارين سوري أرماني كوي كها أرو ديماندي سيرو سري كندا الله فارين كجا سلنا إكيو كين كمان اللي كنا ناقين الله فارين سورة قلة نيمة سورة نهيليا أرماني كوي سري كندا الله فارين كجا سلنا Allah fare lawanga ira de man kama sura depu ngawrni jope ti hujuratu ya aw ken kan nyimana ti sura nu hilliya onati kenda ti tanga sura nu hilli ken kan ko rande nga serebe ganda Allah fare nga hana gaja bitendi iwa tangana kini gaja nga nyana ko hilliya de anga na gaja khurayin kama ara ko gilli nyima di sura nu hilliya iwa tangana arawanga ara kutenye mati hillo kai muawizatain anga naga ja biten kadi iwa tangananga aw kisnan toranga ke sabura allan tuwanu inaki ayanya wuri dia sogobanga adu nelenga
men ka hum awjaten nunga sogobanga ado nellenga na qara du tangay mundi en sabuda kon nun toranga iblisa toranga sere be gandi qarangel lazimi alla wan tangana awan kisni sadaqallahu alazim